ato kwan so lorry kwan so agya ne fresh car no ana ni bi to ma fa nhye dan pu mi to me valanda asuro ho ana mi say oba bi betwam ba say 4-3 times am say oba dia na ohihia ana say ni sika bia yira ana je na se ana mi say bra agya ne mi sika no ajima ana da so su Akoma FM ana mi say wa share o sika den ti mo wusu ana mi sika no e man ana okoi the 3 days ana baba damase ana odamase yom no so ko no si o sister ajuma be na wo ye oni si o se o nya juma bia ana me si o me ha mpese obi batra ha mane na on ton ade kakaka mo kwan pe na ye pata ye bibia fine o pa ba sesi ho o sesi ho yu ana ma ye den ma musika na o ya astata juma o si o Akoma FM ti ko ju ho oba ya mba ana mi ka se mpa cha wo ku ana o si da bi ana o si o ana okoya 3 days o san bai mi fujuma bapa mi say wo sesi ho ni nyina wie ana mi gbo dan o si mi first can man ana mi scan man 1 million koto na twinam ba start adwuma no na menhwe nsan odan abena ni twa ana okoto nam pepepe ba ye duani fan na bi nsan graba ko ji si ho si no Akoma FM ana oton oguswa be say 1 week mo djuma mana o frame say police fo abache no de nti me sen mo djuma nti o ma o mo nko mfa fo mo on kasa yen kasa na o mo nko next time say mama o mo jene bako okay fine ana me to basket hwe me buy bank fo ana o mo jira ne so mo say odika won tua nti o mpese o mo hye no o mi sremo nti afena me to abagu fo nti me mpe kakra bi ma mo na mo kɔ na ma hye mo date na mo o mo si yo ana me ko yi scan me yi 2 million o mi phone so 62 million o mi phone so cash ana me ko yi 2 million wo so aje bra o ni 1 week pepe ana me show mo ba na fufuru so adi na chi so me sra mo a nso me tue me chiche scan ma mo ana o mo ko e ni 1 week ana mo se okukọ twetwa obi dwan wo fuom oba besia no ko twetwa obi dwan wo fuom ko 8.4 o ye duane si ho ana on ba fan kokotu number 2 police station wo price ho aja meko ben ji akane tu awie tama ne tu akam o brem ho asiti se we can be o see you we can be o see you ne sam ka mi ka tell say o pe say me pese obi baka say efo waye we plan ha sisa ne ma betla ha ti sabe na ne hwempena ababe ya me no start ne hwempena no ba ne friends ebodi ne friend abna asantoa oro plus number 1 I was plus number 1 ana o ampa o sisa ne nyama ene ne ba ne nyina abago mi so me hwom mi ko tua saka ne wie pepepe na bank fufo asan ba biom wakwa faka me na mi se kaba me enfam ho nti se de obra ne ho se ko ni ma ye ba ye djuma ye den atu aka aka mi ya tua wie pe ana kaka mi se no tete no ye ko Akoma FM kaka mi me hu ni din ana me ria na mi se no de wo ya no mempe obi na ho se ma ka tira mi se mi kwati suaman na oye ye course ena we catch him say the course ni asantu wa mempe ya wo ye no mempe
obu na ano e ka kira me place me koti so amano sha waso odi nsa me koti e so amano ye ahonu ana me so mi bu ma no ka tete aden kaka na wo ntwa mu aware ya na no ana ojira so waka say you know woso waka say dey ana me ka say aden kaka na o se me koti eso amano okay and also ka say me ka kire say and yet for papa bi yes I am amunyina mo frisia pa afe enko emetu yen bio na ye wonkwa ewo ahoden ai yempe enkwa na akwa yensem pi yade abayama ne ne ho ne ma ye nipa ne so yesre ye nyankrompon se enkwa obesan de amayen no o mani nyina empare na 2023 December sabre na yesan echiachia ye ho na ye huhunu ye ho na yatete ye ho enka na yesan ewo ahoto Akoma FM mekanisa obia wode eba na akwemu o ma ne hoto no obia wode eba na akwemu a ema na nigie nti de eba wa akwemu a ema wa nigie ewie peyo no onyankrompon emfa endomo wo yeda nyame ase na nso ni nyina mu no na meka kyerewo se ma wani na ho ewo abrabo akwantuo yi emu ma wani ena ho mekai ye maame mo ne papa nom enua pani bi tukwan no mu tunofo a ensanom ema pe enamfosem ne aka kyerewo se wo pese wa brabo ewie yie de ma Akoma FM ene enamfosem we free mu a wabrabo no enye se bia wo bekweti ne kura wo ye dan yankasa mfa namfo wo be fa damfo ba ko bi nso ye ahwe se sa damfo no ya damfo a obeboa wo na enya damfo a uyi edie won kankoro ebeye nani bre na wakosori atia wo nti ya hwehwe ni nyina emuye na megidi sanya meka ho nti bibia betumi awie yie ede amayen ewo bra kwantuo yi mumidin ede Maa Akos program no efre no Akoma emunsem ekoso ewo Akoma 87.9 FM Akoma sabre wo hwebi ewo Onua TV tokro ne mantwa ne ntwo no bia mu Onua TV ubenya program yi bi ahwe ewo so enunti bomodia na se yeba Rabbi One TV nso a make say edem ewo ho na Osei Krom TV nso edem Facebook Akoma 87.9 and your Facebook viewers no ye be mamu nyina frisia pa ye be try se be bobomudin ne mamu nyina frisia pa YouTube ne mamu nyina frisia pa TikTok ne mamu nyina frisia pa onyankrompon enhia mo data ene musika ya appeal na mo support na mo data hwe ebio akra network ne nye etiko na nso na mo semba so yenye mudenie mu ye buei mu ye ginkim nyame onkoso a na onhira mo papa na sanso na Adepa Information Center Kotwia Fetia Big Love Radio Spain Otaibo Radio Modern Ghana USA OPD Radio GHUK Free FM 97.5 manager dache hene ene na adwuma ye forta chima no mubutuo ye mamu nyina amoni adwuma ema mafrishia pa asopa online radio asafu pokus Akoma FM I remote at 32 Kotwi ene brofo edu no ton task ne security does make us say a remote ebiemu e Kotwi ene brofo edu a se bia enye bitie won potam ho sanso Akoma Golden Ladies ma Joyce mente wonka ma mente wonka pa sanso ena tonso S line new site wo mo emfa kuma mu nsem ni agoro na na Brebro Information Center kuma wu bodoma se ena omo bie mu enka ya Atomic Digital Satellite Channel 4 Junction Facebook Akoma 87.9 like page no comment na media na share my YouTube Akoma 879 and also
but Diana subscribe me a notification bell so so you get notified now also watch a link na ma for front so and you be Ahwade information center kutwa fetia we be mo ho nyame nhira hye so say first story ni Piwak natural with the 3p garlic mixture and a digital herbal ya wono so at the grow fine emojadro abana so ya sene prekonam ye rene show yenko na ye ni ababa wa bia yenya no fidua yimo eni enkomo na yehunu asemu a wode ba ye wose kwaseabuo 1 kwaseabuo Akoma FM kwaseabuo 3 obi tena Akoma saye eno ne yebeka ho asem eye ene ebnada Gloria memo ha ya ena Gloria manti wonka oba abubom ma menmani abre Pacha ya ena boko die Pacha ya miado Gloria free na bae Pacha me fi Oforikrom news Oforikrom news yani Oforikrom ya babia metubu ebedru hoyi me Pacha ene we dia ya fine case pa ewie me Pacha ewie boko uhu ye ha boni kra na ye kram sane beka no yanko se Akoma FM kwase na obu me na meme de me ma adwen se nka me mfi by wasan de ka asan ka ho papa penya me ne niti fie me de asem no tu nanim wanya na adwen se obetie papa no ni nyina ne se me ne ni nyina ti fie ba akum na me ba fie ho be 5 months time ana o sha ase enemy ye free e de passam tu menim bonidin me pa cho ni din de kwa me Harrison o echichani omo amutie me de omunim omo Oforikrom amutie de omunim ni pakra me meka inti oba me de na Akoma FM na me bie no me na me ma na akunwa na me hye me bisa ne se me pa cho kwan so no so kwan so boko na ye friend o de pasem na ye de etu menim ho na me so me ye se we de me no na ye de na tifie me emba mitim krampo da se bia wobetumi ayeden aka chem se bia wo de pasem be ba betu manim to wo de mayen hwa de kakra be na wotwe echi no osan ba biem sa asem na ode ba ye no emoye ewom ni sen na mso o eno ana mayeden maka no ba me minim botaye nti a wode yeden wode Akoma FM na mesro metu ho mempa me ho asem echina nko na obi abeka asem bia na so obi abeka se bia maye bibi ana ma jinukun nyame anim no kure ne be ha me because me mete ho no maye ma adwen se free se me si so se pa so obi kunu die ana so obi one obi ti ho krampo na menye dey mempe be ma so de tu manim se no kure one oba wo na akura ne nya 9 years 9 years ni no ono ayetso ne ni hia ye na ana nyinsan PM nti andru 2 months okra na nyinsan ne ba so hwe oba na ma oba na woe to oba na wie no abusuafo gye ne ese wabu kwasiabu osika omo gye ne saade no nti abusua no ma oba na ti ase se sisi a opompo wa one na wo awie nti wotwa kwasiabu osika no ono na omo ye da omunim no nti one be ma ne nkotena na one be ma no kwatena na o ma ye de o ma hu hawa mbe shisha omo ni o ma omo de be ware nti omo be ma no kire se omo kan sa kire oba na amfa ne ti anje omo kan o su yo by one ne mbetena ye na good news ni kwa na 9 years one ne ntena se omo te dan ba akum kra be 1 month na se 2 months da wakanda no nsemu nyina ode ato no ofa mu anim ode ato oba ne ma papa anim ode ato oba na nnua be manim se omonka asem no because sisi an wote baabi meti baabi e kire se me no na te ana se yete se awarefa ana se yete se sen wakade obeka bia oba ne te no soa ne anti nchen e wa akra na edu baabi na oba ne ka chense on han dan ma no na onye onkotena ho nti ono no ye chichani wa ha sei no ebi onu no betima bi akwama wo ohonom because of otene ne uncle nchen ne auntie nchen nti ana ono no ti ase okoje dan e ma wo ba no okoje dan na oba na ntu onkotena dan no mu da kosi se time no soye e ma fie wura fa ne fie
na se de ye so no ne ye bia e wo so oba no etimi ba ne nkyɛn no waye na afa mu die akola ne mpaboa te kura na ofre no ono na hwe akola ne bibia na mso o ne wa kan die me die me oba minim ebia betuma ba se ne wo kan me na obeba betena wie no na oba na aba se me ne na eden ewo ho anase me kunu no me die nyame anim no kranie die me mpatie eno no anase beduru ho no na afa die me na ebia me ba afoforo no me ma ba nipa sabio wo be yimi asi nkyɛn ɔso oba no ko pɛ na egudi asini ko obeba anka waba inti no me eyima me mfa ma adwen nko ho no no oba ne ba ene kra na enya ade ono no efa no ho because ko pa ankonti baabi na ono no yeden eti baabi okay ntanu nti me nso so me ye ma adwen so ene sa ade a me ba fie ho kakra no ewom se me ni nkomo by anytime bia me hu no na aso bia ne ro aho asetem bia wanom nsa chicheni ofri eyi ba oto eduane wa abonten sa na pa oto eduane wa abonten nwumre oba oto eduane na okacha nse ensa na wonom na mkacha nse me ensa na wonom ne de nyame anim ne me kasa me pa na me boa okacha nso ni nyina wa asechire ni nyina ne se ono ne maame ne papa omo wo no be ma omo wo no nko a na ne maame ko wo different ana ne papa so ko wo different to one ne maame ba no ye baako na me se ne sa de me krampo sa so na me so yawo me so ye baako ba me mpɛ me ho asɛm because of me baby me friend me mpɛ me ho asɛm e kyena nko me hu ma asɛm ka ana me kan se tira branti na o ka kyem so osrɛ me a wo de ma me nye den ono o ka se sa na obɛya ana so ye branti na o maba na ebi o mo so so mba se ebi ono ba be hia keke na waja wo ne de eno ne de nya eno ntina sa botaye ne ntina odeba eno ntume so me firi makoma mu nyina se de ono no kasa ne tibia tie se ono ye wo ne baako na ebia me kasa yi o time kasa se ono okwa abonten a owo animonyam e wo school mu because o school mu penyini owo animonyam ba obedru fie a oni animonyam bia because oba je so okoto aduane wa abonten se ye hye to aduane je so ono so tobi abra e wo sanka ebia sa brain ko oye be ma ebia wa ware one ne yere den ete na me so okay wa kan we nyina me de me kan ne se me mpese china bi no obi beka bibisi ayeden akire me because eyemachi wade ya de a mempe so obi beka bi akire me meka so obi ka bi kire me na ebe me da na me boa mempe so obi di bi be ye me ntime so mempe se aha ababa wa we sebe oni suban tutu ni ba wa ba me ko no ho aha mempe so obi beka bi akire me because me nso so me wo botae sa me nso me ware me so mempe so obi di bi be di minti mempe se me nso me di bi be di obi a wo be ma yiti ase e ka chem se oba no me wo de me nsesen hwe me mbetna ha no me sa 5 months no me hu oba ne da me hu oba ne ofie ho da na so beto papa ne fie ho me beto abrante no Harrison inti me ka za no na o ka chem se de ono na aka ne de no anu aka ne anka mu nyina anim asem we na me so yo mate te me ne te ho me ana me si ni nioma me chese na ne dem pa se na mfichire kwa wotintu eyi like pampan enye se bia megu nanim ase oye bema de onte so oba metumi aka se oye bema ne de ontumi nsiesie dem so oba by me no eba ne life mu no me making sure say ebia windows na anytime bia waka atum nintin me making sure say me change dem ho ye bibia uhu dem ukasa dan we a na me sister Krampo ya wo so den krutu djuma de otimi ye bio na me so se me ya me hu ne se me ye ma me ame se me ne nete dan ba akuma nte se bia me mete me dem ono ne te ne dem nti me ye bibia ma te se de me ka se oba warefo de wo se me ye ne wo se me ye because me nia wa ka akire me nti ana me so me pese anytime bia no because of nia wa ka e bia nam nsa nom na me ka se me mpe no a wo ka chem so e wo reason nti enu nti wo frame me sister e de tu nanim se e pass am wo di pass am atumenim by me no ase still ano ase wonom nsa ono me so me se menye de mempe nti wo de tu me sister nim se bibia ya kakra wo be de wo be jai na sisi ano kra no wo recover because of sisi a wo free school mu ba fia wo nim se me ye de me wo fie me nu aduane Krampo asi ho me si unioma ni ade nti no sisi a de wo ye okay nti no wo don kan kire me se wo nye be ma na omo be soso
omo so ma no so aha saa na wo ka no frɛ me sister na ode tu nanim ode tu me sister nim wie na me sister susu ka say oba ya say na eyi bra Harrison ye de eka nti wo die be ma die wo ye oba e den a wo ne be ma ne be den e betena nti se wa ka saa die a ma yenye den yenji ntum ni yenhwe de nyame be yi na me sister kan say na me suo mate eno no de me ko nchen ko ka chem say won dome a o ka chem sister say me ne won komo ketu bi na o de me gina nchen na o ka chem say san ko ndome a ko onye sa na odome pa nti na wa frɛ me sister de ayeden e de ato nanim na me se mate eno no nkoda anche ana ne ba na owo ne maame nchen no o ka chem say akora ne bedi akwama na aka be 3 weeks cramp na oma bie school ana o ka so bedi akwama be 2 weeks bi na so o ma ne nye de embra nti o ma ne mbra nti that week na so oba ne de akora ne ba no wa amfa namba ni following week nti ono be ma ne bufu ye say o so amfa akora ne mbra no ndi akwama no nsanko na sisi na amfa ne maaye no o de ni ba ama na bedi nna sen na wa san ye de akọ na so o de onye de onya abotere na o ka so de ne be ba ne de o de ne be ba o de o ma ne mfa ne mbra nti ampa na mpa ye wo ho me ko edwuma me ko edwuma me ba Friday no na pacho me yetiri me ko edwuma me ba ye no na o ma ba nti obema no kwa di kan ka kire because of akora ne ka ho nti wo se me mpeduane nsi because of akora ne bedru a na me so yo mate na me peduane nti me frɛ edwuma ba ya na me serve wo mo na me di eduane ko si na oba no papa ketua wo ye area mu ho a nti me oba ne papa ketua wo area mu ho nti no me kura dem nim se bi ode akora ne ba ye no wakosue ho nti me wura dem ho me nim se be ma ne akora ne ye de ne wo ho me ko wura ho no na oba ne da bed no so wa den oda bed so to oda bed no so no ana me ye dem me di aduane si won na me pie nti me pie na me ko me dem ho na be ma no edi mechi e ba dem to oba dem me ka che se oba ne da mpa so oda mpa so wo che na atade a wo hye ba ye na da na wa wura fra atare a wa hye na ana oba ye o kan no hoto na ade asa nti oba na me ka che me wura me dem no no di mechi because ne dan ni a me nso me dan so odi mechi wura dem ho no na me ka che se de na wa ye no unim so oba no wo dem ho ade nti na wo ndi kan bo mama ne metumi asevia ma wankasa de aduan na ye den abadem ho nti ade nti na wo yes na se na we de ade ohun so de aduane aba na ye de because of me suma aduan ma say because what can kire me say she ni woni ni ntem biem nti no me mpo no kan sa me meti ase easily because oba no so ba ye that day na oba na jo no sa no me ye aduane ne ma o mu wie na me hu ni say aduane santim sa de mu kakra san si so because of oba ne kan me ko hu so oba no me sa de mu kakra si so hu ko hu so dampa no so ni se me sa ye aduane kakra esi so say de bia wo fra kwantu ma ba obedidi ana me de mu ni si so na me de me dware ye na me koda nti ade chi anapa no me be 7:30 wo se me san frifie nti me frifie eja oba ne akwala ne be ma ne nyina wo fie na me ko edwuma nti me ba ye na se oba na ye de okọ okay nti ebe de na me ma hu ni se bia bibi da so wo mumienu ntem ana no nkoda free that time oba no ko wieye no so akola no oba no frɛ be ma na no de ma akola na eno ne so de phone na ma akola na ma one ne maame na kasa owie a oje phone na no akate no woni ni nse de ni nkomo ma me hu ni se o bibi se ye de wo yes iti how woni oba na bi wo ho no ma wo so bisa oba ne se akola na wo de ne ba se obedi akwama afedi akwama na echi no ya bie school ko 2 weeks wo be fa akola no ene echina wo be fa no echina chi wo be fa no enu nti wo sa susu nya akukudro sa frɛ me sister biem e ka chen so onfa ntum anim sa akola na wa ba no me mfa ne se me ba na oba ne de akola ne ba no wanka so de akola na ebeja ho akọ o ka so de ne ba akwama ama akola na ede nam so me ni problem se wo pa che se akola no kura ba setena me ni problem inti no akola ne ba ya ne nuama kakra na ode ba because wa no ho so wo ba betin nti ne nuama kakra na ode ba me so make sure anytime be wo se me senior because of akola ne benya atare den ahye na wo be ma no hu se sa na ha adwe na ofre oba ne se onfa akola ne nuama nye den embra
na akora no wo de ne ba no wankasa wo de akora ne beja na afi de wo de akora na ba de ene fa ne nyoma beka ho na me hu ni so wo de akora na eden abrem wo be ma na ne sa ka che me se oba no aka kire wo so wonnim kejeti akwan ana a obekọkọtọ atale ama akora na wo ha na adwen se de bi on fa akora na tare mbra na wa wo be ma kure na sa kan sa asem ne kire me enu nti wo na oba ne kasa wotimi bubom sa na makasa nya abotre wo ni nipa ne kasa ebia ewo bibi nti a ebia wonye den da be no bu da be no bu bom fon so kwa ata na so kwa yo ni oba bia kasa yo nti o kasa oye sa na maka chansi si a wo kasa nipa no so unim kejeti akwan kotobi ma no nti kotobi ma na eno anso akotobi ama no na afa de kasa na ene den wo so wobetumi a no anso wankasa wako ukoduru a osimeba ne nioma ni school nioma because isi owa ha no me ko school a e wo se me de ne ko akora ne sebe na so odin oba na be ma oye be ma ana wo be ma kroya ana oba na osori ahomache ne oja akola no ho ebi wo ha won twitwi ne se akora no so ba na ase ayi mo bi wo na aha ne se na yete se akora na se sei no ana me ye na mka chen se oma nanim kwa akora ne se twitwi hu oyo ba me nim hawa me ne bed me ne betumi adware abom ne ade ba oye be ma nti wo ye be ma no wo betumi ayeden boa ne no ntumi hu hawa obetwitwi ne se na be wotimi kasan ana osore no oja oba akora no ho akora no adware akora no ofra wo phone so na wakacho sa akora ni nware ye the whole day akora ni nware ye wa ono na kan won fi no ebi wo ho no ma eno no homework akora no ye fra wo ha na wo wa ye homework no phone so na dia asande na akora na church ai e dia asande no chese bibie ni akora na ade bi akora ne be bia no ana ye ma no complain ni ade ni nyina mu no me no ma anya adwen foforo bia se bibi sa ye den ewo ho na me ye na me hu se na ene oba no so opewa mpa sa bre ye odi akola ya bre be me so no nko anete a bisa se akola na didie mu se na tie akola na sitina mu se na tie odi akola na ba mini problem because me ye te se bia mfa ne se ye me ba na me ya ma akola no me ya ma me ba me nya ma obi nti me fa akola ne se me ba na me ne nete misimu nioma mesisa mo mpabuo wo meguhoro me mpabuo nyina akra na nya fie akra na nya 9 years January no obenya 10 years inti ni nyina misimu nioma ebi wo ho a wo kɔ na se wo mfa sika nto ho a wo beba na ma ye aduane because of akra na benya biedi me ye bibia asachese me firi makoma me ye bibia me simu nioma na sam na ni ho me ameto sam na simu nioma me no tena ye no 7 months ni unto bibi mama nka se bia de we na mato ama oda by me odi birthday me to ho spray me to ho shio me to ho paboa e de mawo eno fra me sister ka chen say woni wo free say woni e mat na ye oba bia to hwe mawo da age me ni yina echi ni minim say oh we die wo ye obi a e bia me kasa wo nya young boy inti ne me hu ni say wo nyansa inti ne de wo ye de wo kana ye no kre ti me ye bibia ma wa me firi makoma mu na me ye me no na tifie ba ko mia na mtwa me light bill mia na mtwa me bills bia ye twa no ofie amount a wutwa no o say wo pay na echi no a me ne na date mia na mtwa me bills na wo twa wo de ebi wo krampa ye ba me di kan twa me de ansa na wo be twa wo de a watwa eno na nya ma asem because nya me na mesan ba be twa no ama wo ba ye fa aduane no ahodie me make sure say eyi de bia banku so wan ka banku a na se aduane bi ono amo a che se wondi nti ebi wo honom na se emo wo hokra na wo nti je se me ka aduane mitumi sheda se ebi a me hu ni se me ye bize wadwuma mai wo se me ka banku ebi wo mitumi ka se mitumi ka banku dansan mienu mi sister se ada wo koton ana dakoro ai dakoro because ma bobo aguko mo ma esi dansan mienu na maka na ma bobo asi ho na ma ye nkwan na me de asisi ho ni nyina echi ne me ye because of your happiness say bia say de wo kan ne say because of sisi a me wo ho nti wo firi abonte krampo na weni age say wo ba betu me na wo ba no so na ma ye waduane ama serve kama nti me nim say oh me no te ho me no me nwa adwenboni bia me ye na me ka say oh
sabe wo se wo maame wo baako me nso saa na me nso me wo ye wo me nso baako nti me meka se me maame ne papa mba me ni obi a meka se me ni nyina free maame baako nti me ma fa o se brother na me ka cho se me no tia ma fa o se me nua ba ma me nua ba me maame de otia se ba me maame nya obi a me ni di nkomo me maame ni nkomo kra mfa me am life ho nti wo na me ne wote no wo na me hu ni se me no na te oyo bibia yes ma fa o se bibia me kan we nyina kire o enu na chi na me yare ase na me scratch me ho be 6 months na me scratch me ho kra nsa na wo ne me sha ase ebehia nti eno na chi na me ka che say guy bi ebe ma meduro oso obe ma meduro a me no my beden ebejai ebi wo ho no ma yesi haban utimi ko dwonso gu haban so udwonso gu haban so na ebi haban ne de san yare a etimi de yare den ebrew ne ade na me so eduro de me kasa me num bi a na me boa ma no me nnuro pa by na be ma boy guy ne ka so be ma meduro ye ama ma no to di ka ma meduro no first one na me no mo ye anko ana me misa aka kire ni biom na ka kire ne se ene guy na me ne wo ho no se ono no numbi okay nti ene saa de a me mo na manie yes so ono so numbi na me se mate na me bo na manie ana me ni guy na o ma meduro no number e de ma no so on frɛ no se de be ya obehu na eduro na me ma na numbi no ase kire enye se bia meye bibi wakasa mo betwe adinesi ebia meye bibi sa ampa nso be ma no so oje ne number ma wo frɛ no a wo ne kasai eduro no so wanum bebre bia onom kakra bi ne ade anam so tenu na chi me misa bisa so me die me ba fie ho me betena fie ho no ye private ye koso no me course no me nya infection wo so by me manka ase ye meeting kakra te papa panyin na wo ho no ase girl bi so ba oba ye nche ti ye meeting ni mu no ana girl na ka che papa ne say toilet no want to me use because ono no ba hanom na dafu bi buy obedi 3 days okoye no so anya infection inti o ka che girl ne say so onko so ama ne nkoso nya sa anhwa ono so be de ebenya bi ho na papa ne so di betum say ene wo ma me crampo so nya that's the same problem papa ben papa na ye ne tifie no papa penya ye ne tifie meka say ye nyina papa penya ye ne tifie okay yes into ono ase ye nyina ye meeting no ye nipa 4 pe ene wo ho into papa no so de betum so wo ma me crampo no so nya the same problem to no crampo no so nya de enkoso oho na me say aha na se fie ha ma na mo ha na obi anya ne de ene me so me de ya me so nya na se eye no a te ene sa de me nkoso biem no so me num drama eno no ye den etwae by because of na me scratch me ho no na me hu ni say ye infection na me nya ye na creative sa de na say ye den because na mbet na efie ho nheda nche sa inti meet ni mo wo ho bi by me manka infection no ho asem by me no wo benya nkita hodie no ansa na me ka cho say me kwampo no me nko private ni so biem bibi say na me ye de me nya na me ye de me twas like me say me nkosu biem na me ka bibi sa akireo enti me sa bisa so me pese me hu ni say bia woni me hia na no bia wanya infection bi ana wa experience bibi ahu say bia bibi wo yare bi wanya yare bi ana ewom se ma treat am na akode by me scratch me hu nti me nim de ewom ya no afis na said okay inti me di kan ya bisawo said de be ya on be kasa ebia obekasa na me no hia e crampo no menya yare ana asese inti di kan ya den so there bi eno no de bibi saa de wonye den wonnim unhu bibia sa nam so mate to o kan say na nam so ene saa de a na ma yi ma adwan free so say bibi saa nye de eni ho na me no wote me wo ho na ye frɛ ne sen be last month ya me wo ho ana waka chem so oba ne de akola ne neoma ne be de ebeba meba oba ne de akola ne neoma beba agoro no aha na ebe start ye free agoro no aha na ebe start ye free Dr. Mafo Fertility Herbal Center akache ene yakono Dr. Mafo say mimisa wo say wa worry be enfie mienu enfie miensa enfie nan wa wade kura che ne nso awo abo me pa cho
emare ho ni nyina ne so betutu mika na fe wodi wani ache Dr. Mafo eba clinic ene ye friend say Dr. Mafo fertility that is a wo ho nsem de papa yi oka say empunu enso a ehye eno nti wo a awo akoye odadwe ne woni wukunu bomode ne bra Dr. Mafo eno achi wawo na enso akoda no entumi enante waye nro wudi bi sono wudi bi triano wudi bi sano wudi bi srano di bi fane nam na nso nyina achi akra no wonwe yimpo no wagina na nka mpese wasi nante yakwan so tutuo kwan so a Dr. Mafo efra wo ato so esreso ate bisa ba so ben presby school no ebia na woni kumase na won kran wo abrochire wo regions ni nyina bi emane haw wodi an se obefre Dr. Mafo no aka wo haw no se ya wo se wo ba enantumi enante waka kire no doctor no aka se nim nkomo a wani wo bedie for doctor was 0244 411099 0244 411099 0244 411099 na any Dr. Mafo any enkomo 3p garlic mixture 3p amanse ya dia tum wadro no ene ewo ene garlic ene dia ye 3p ene de minerals ne vitamin C ya soa de agumu edro wei eye natural ya eye ne se ya fansi anka ho ene ya fa ensija so echinchim ya ene gura si ade ewura to animu ni yakata no na wo beto ti adanse a eba ene ne ukọ na nya 3p a ekira wo bekoya si a short edro no ebo adwuma pa ebi immune system no wo pressure wo so no bi ko fiche wo te yaw wo sugar wo so ayekese stroke asthma wo dwonso antentem eya wo te yaw ofu enaye kapu eye 3p ko ne ko pe bi ennom na won so obedi adanse se de emfefo edi ne daniel ba messi ba kwale na kapitan ne angelos frepiwak e was 0248 928824 0248 928824 na any doctor any nkomo any akuya ebeka say hey we die masuensu na enso so afei ena mehunu se da bi nsuo muduro nya pe ene sai was me use toilet na mom fetus bamboo toilet de ebe toilet de se wunya yusu ba ko me pacho toilet aka nyina ubeyi na kwa de wuji di kura se ye kama no ubeyi na kwa wo mpechira kwan biem na yase mi twamu a minta hunu fetus wo montene so me pacho buntumum na sa toilet we de dutwam entia ene ye de bamboo hwe yankopon wa kira ye pa o wa kira wo man Ghana na aburo nti ne yenye yie sa ye de ayimpempro eye toilet pa ma ne be ye kama se pa de a onyame wa ni abro me pa che wo se wonyu su fetus bamboo toilet ra ene dai wodi akini ne kope bito na wonyu su obenu zo maako se enye ha na ye wo ha na ni we die eya ampaniampa pa enti fetus bomodia wo bani ko school a enwumakuo no ne efiefie obi enyu su fetus bamboo toilet ro ni bi na wakasa obenu se jawajo uwa kaina pebie tu akoton a 03022248443 03022248443 kumase friend 0550 000 990 0550 000 990 afei yes on free studio 2 mra studio 1 ye na ye ba ye ne be hu se last month ena wo wura Harrison ne sane yire dadao se edia yo me yiri that day sambe wa me waba wose wode nkoda no akoda no enema eba oba pa glo yenko inti oka so ode akra ne oma eba no na me so mate te no kra na me beko me ni me sister ekwayi inti ebekwayi no me ka chense me bekwayi na da se ni ebeba wanka hwe nti da se na mbeba na mse ai se na wa fra mi sister ewo nchen aka abisa ne se me si ekwayi na ye ekwayi nti eye no kra se ekwayi na da be na ebeba amka chense no so ka chense o ye beba Sunday nyame adom a woko da be na Sunday no ye call Friday okay nti ye beba eyi nti okansa mi sister ye na ka chense
na asembe na aka kire na oka kire me bra on de no friend me bra oya no say asembe na aka kire me bra wo friend we kire na me ka kire say ye na me kan na me say Sunday ne be de be ba ana wasan friend we kire no na me say yo ende so on ne open no kire wo ma hu no wa hu na me de me kan sa inti e ko yen me be ko yie no ma na aka kire so oba ne de akra ne oma be ba to aka kire say me nya aduane nsi ho ansa na makọ na me ka kire say ne sa de a oba tan a obehwe ne ba de inti so oba na samu ni aduane a inti ontumi nya aduane nye den e ma mo ansa na wakọ be ma no be ka kire so no wa ma aduane no a be ma oba na e ba wo nya aduane no no wo ba na omomo no aduane ho asem na wo ye de wo ka to no ne ye say obema miska ye enkwanye si ho na ode me aduane wo ho ba minka minya nkwanye de nsi ho that day no so me very busy pa because na me ye me sister ti na me am munti so na me nye nti me that day me ye busy na oma miska nye o diska no kwa ma me anka me try ye wa amfa sika na ma me na okọ adwuma na me so me ye ma adwen se me mfa me sika nso nye because ye na me be kọ no me ya na me di me sika ekọ onka se bia ji 10 pesos na sei because me ya na me kwa me kwan nti me nsa mfa me sika nye de enye aduane ne nsansi no ho ti me twa so obeba ntunko bedu ntame dia me try se me ya ansa na yakọ enwumre no enwumre no bedu ye nso wanka hwe de ne ye nye aduane ne ma anya de anye nti banku ho na me twi mako na me pe nchi na mka ho ma wo mo me ndi bi mpo na me ne me sister ye den ekoe ti ekọ yie ne ba ya ne 3 days time ana ye friend ni say oba ne ba ye okay nti that day ni me ye aduane ye didi wie ye me ko yie ni me de anka ba nti me wie na me say tam edidi ye ne tam ko na me sense anka ne bi ana ye di nti na ye wo be man dem ho nti kwansi na me hu se oba ne frey o frey enu na chi no wasan frey biem o frey biem ma o frey no dane ma akwala no ta akwala no me hwe na akwala na sorry afri dem ho a wo pia bonten to pia bonten na be ma no sorry di na chi to be ma no sorry di na chi no sa tam kwa na edi anka na wie na enwura no gu plate so ana me fa enwura no so ye de edi o mechi ye de pia bonten ti me pie no na oba na bie corridor gate ni ewrem nti owrem na ohun se nyina ye pie baaye no oba ne tijinae meme de na minim se o maybe wahu ne ba aha nti na akra no koba mo no na me de anka no ra no ekọ gu bolem na me ka cha oba ne se akwa aba nti meme ka akwa aba wie na me de mko ra me de oje wo so de wanje so by meme ka akwa aba na me de mko ra de tade chi anapa me wo ho na oba na asuma akra no so on be frame me na on be frame mbra okay na oba ne be frame me so me na me so me call them me call na oba ne e dey to manim say endro no be hu ade bi na ade na obe hu ye nani anje ho na mbisa ne say on kasa obe hu bibi nani anje ho a bibi de ewodi on ka asem cropot ya wo pese oye de woka na o ka chem say de di kind of dase because me be ma no se me na me ye de me ye bibia ma wo mo be ma no so na ye de me na me ye bibia ma me na me ye o meduane ne saa ne o ma no manti de di kind of dase na emom no ne etwato ne se de ono ne di nani be hu ye no o ka se nani je ho a na oboa wode nani be hu na me so de wani be hu den kan no na mpesa wo ka ai me baaye no na ntoma siw mu na atare na na ehyew ana oba no be ma no so na boxer so pe ne hye no ana akola no so hye boxer pe ne mu nyina am wodem eno ne die no saa de na ni nje ho na se de ono no dwen no se saa na ti a ontumi mfa me bone ncheme ono no wo akra ho no ono otimi ye aduane ma ne sister kunu no ne saa de no by saa de se bi address bi saa a me de ne me ne te de inta se me manse ne mitrim ana me ka chen se obisa be ma no wo ho ana asem we obisa me no odi ka bisa be ma no nti oba na ntuma ne fra wo ana me hye atare e wo shrom okay na be ma no hye boxer wo hye boxer inti okansa na me ka chen se obisa be ma no sesen ansa na wo obisa me da asem we na o ka chen se obisa be ma no na obisa be ma no
anka no kra de bɛrima na anka hye wɔsan me na meyɛ de meyɛ duane ma ɔmo na ma ne nka hye na de wo so ɔka ne sɛ ɔndam ase sɛ ɔde akwala ne baayɛ no me na ma hye ɔmo abesi saa brenti wo so ɔdam ase na ni kwan sɛ ɔsan bisa saa nsɛm no ti saa na bɛrima no nti yɛ frɛ ne sɛ ɔbaa ne nam ase na saa na bɛrima ne yɛ de ka kyerɛ no hɔ na me nso yɛ me ya ba me ma nya hye wɔ ɔbaa n'anim na me dem ka kyerɛ sɛ ne saa de a bɛrima no kɔ adwuma ɔma bɛrima ne mbra bɛrima ne ba wɔnie minie bɛrima ne nie na asɛm a wɔsɛ yɛ den yɛ ka no asɛm wɔ abisa na bɛrima na nkasa wayi ano wɔ memanim ana yɛ nyina yɛ nim na obi ahunu kra yɛ de ɛwom tɛ no de chi na me frɛ bɛrima na me ka kyerɛ sɛ menti ase de na ɛkɔ no na ɔka kyerɛ sɛ de asɛm ana me ka kyerɛ sɛ wo bisa me sɛ de asɛm wonim asɛm kro nti nka kyerɛ sɛ de asɛm tɛ asɛm nso me bu fue na me ka kyerɛ sɛ wo de pam no twa no wo de ofre adwuma ba na asɛm a ɛwɔ hɔ no ne ayɛ de ne aka ka kyerɛ me sɛ ma mentwa so ma mentwa asɛm nkom we obisa me saa ne na ɛyɛ den na me so na me ka kyerɛ sɛ hwɛ ɔba de ka kyerɛ me sɛ bla wa brɛ wo ho no ɔno no ntena hɔ ɛmma ɔno na tena hɔ na good years ɔno no ntena hɔ ma obi mfa seconds ɛmma mbɛgye ho mfiri ne nsɛm that means bibi yɛ de ɛwɔ hɔ ɛno nso so wanka nkyerɛ me nti ɛwɔ sɛ me hu asɛm kura nti a ɔbaa ne ka asa ɔbaa no so wabrɛ bɛrima no wɔka kyerɛ wo sɛ bra wabrɛ bɛrima no ho no ɔntena hɔ ɛmma obi mfa dakoro ɛmba mbɛgye bɛrima no mfiri ne nsa nti ɔbaa ne ka asa akyerɛ me no ɔno no ɔntumi mfa me sɛ te saa sɛ me ne bɛrima no obi bia ɔno ntumi mfa me bɔne nkyɛ me da agye sɛ ne honhom kasa kyerɛ no ana agye sɛ ɔbɔ mpayɛ paa ansa na watumi de bɔne akyɛ na ɔno ɔmfa bɔne nkyɛ saa sɛ ne honhom ankasa nkyerɛ ne sɛ ɔmfa me bɔne nkyɛ me a ɔmfa me bɔne nkyɛ me menya abotre nti that day so me sister yɛ obi ɔno ne koko bɛn no that day so me sister ba me hɔ ana me ne ba bepie nti me sister tin nsɛm na ɔse asa odi akɔneaba sa nti na so ɔpɛ so ɔkasa ana me sister yɛ ya na ɔse asɛm bi ɔyɛ na hia no atwe ne ho nti ɔbaa ne kan sa ma me so menya abotre tie ne nyina na me pie na me kan sa akyɛ bɛrima no ɛba afie wia na bra tama na me ni fie ọba yẹ na ọbẹka kyerɛ mi nim nkɔmɔ a ɔne ɔbaa no yɛ frɛ ne sɛ ɔbaa no bɛdi awia no mi hu tama mi nim nkɔmɔ korɔ ɔne ɔbaa no bɛdi awia no nti no ɔne ne bɛdi saa nkɔmɔ mi ni hɔ na wo frɛ mi ka kyerɛ mi sɛ asɛm bie ni hɔ sɛ ɔso abrɛ mi ho a ɛbrɛ bɛn na wayɛ dɛ wabrɛ mi ho wabrɛ ɔno no bɛrima no ho a wɔkasa nti no wɔkasa na ɔno soso ɛbɛka nsɛm a na afa di obeka se bi ono no nya memenye de mentwa so ma mentwa ansam nya de enko memu na nwumre ye frɛ no krampo se bi ye frɛ atena se ono no be ma no ntena se because asem bi ani ho ono no ye de ebe ka tena se ba ni bi e baba na tena se nti ono no nya de entena enti nwumre bai no oba e onto ono no hia me e wo kwan so ana me ka kyen se meme pese ye nyina ye de entena se ne ndi san komo we na nye de obi ante ne ho ase nti ho na ono no be ka kyem se mentwa so na de o ka ne nya sa na ye de etie na ono no be ma oba ne ka so wonim se me ne tia na oboa because ebi wo honom na so ofre na so woni akora ne di nkoma a ote me voice wom ote oba voice wom ta asem we kopa ko di ni uncle enim dadada a ne uncle ni nim se woni oba na eden ete wa ha sei to oba ne ya we se woni oba na eden etie to kasa wonim a oboa wa hyeda na opese eden obisa keke na we wadia na say 3 days obehwe akora ne keke na akọ wadia na say 3 days na 3 days no no na ebe dada mu na say 3 days to obekwa akoda ne papa enu aketo na o ti potem mi se eno do se wacha na 3 days se bebi obeda de eno de me eno no ya sitena mokọ ya na wo nko an wachi wusi waka asem we kire wo se ofre adwuma ba no na meme ewo kwan so na meme na to sia me ana meme ye se me pese nyina nya de eni nkomo no no kan sa kire me se de oba ne kan na meme anya aha nto kan sa wi na me se o mate nti ono ebe ba ba edede nti mentwa so se de be ya enye dede obi o ha obete no wonti ni yie no akasa e bia sei nti menye de mentwa so ana me su yo mate sa na waka de ya menye de mentwa so ne yenhya no so eja wo se 3 days ana se 4 days bi no no aye de no okọ nti meme de ma je atum ana me de me kan ma no tum eno na chi na afa de fie ho mitimi hu ubehwe no no ne oba no omuti enim ho ne nyina echi no me
school pot no mu use me dance no mu use me nneoma no mu koma bibia me use a na me ye aduane nyina oba na no abi no no su use e ye aduane oba ye no oba setena 3 days now be ma ne ka ye no etwemu afedi me menim ho na mo ye bibia omo ye aduane me ya me masa nso agum che so mo use bibia wo me menim ho eno na chi na afe na 5 days apa me bra ho nti ho na ye Saturday me kɔ adwuma na me frɛ be ma no e wo phone so na mka chen say on share me because ono na say me ne ebia ya kase ye di nkomo ofi ebia na be edi ntawa bi beba me nso me mpene sa se do on pen sa no to on share me na me nka asem nye de nkyerɛ no okay ti me share na me ne ni di sa nkomo ne say me bra pa ho na your friend is saying ye be ne den no so ye nyina ya sempa aya sempa na me si yo mate o ka sa wie ye no man kasa me be wura fia na oba no de be hia me be wura fia na me wura de ma na oba no e hia ase na obo me punu mu me se hwan a oso ono a me mpie mbra na me se hwan na me mpie mbra de ne se nti me mampia na me se because na ma wura de ma wura me ho foforo nti no wasa be bom biem mampie nti ase e tokoso no ana me ye de na mbisa ne se ye di asem wo bo punu mu a wo bo mu a me ka cho se me ba wo gu so wo bo mu sa eye nkomo bi na apese oni media last wo ba ya o frame wo dem no me na wo tena ase edi nkomo nti se wo so pese oni me di nkomo a eno no so wo so abom na maka cho se bra na wa ba na nkomo kro a na asem kro pese o ka kire me na wa ye de wa ka kire me won read them hobia am so nra ho de no for de ni free me kwan na no ye de enko because man hu ni so oni asem bia ye de enka ho na oba na boy read them ho na ogina eyi ye friends e kwan na no no oye dede meme se me ye aduane ama be ma no ene akwala no se na meme de mase eka ho de ma wo mo meme de mase eka ho chesa meme ye aduane wo wase de ye aduane ma ne ba ne be ma ndi ana opa kire sai meme aka se bia ni twi no enhya da nya yo ya ngona ni twi ni nhya da nti na o kan ne sa no nti meme ye aduane meme se me ye aduane ama be ma no nso me ye aduane se na ma se nyina so me de ka ho de ma wo yo nti wonu aduane na wie na wodi nsu aka ho wie no na wodi wakosu akume nsu atu atwa to plate so nti mama na di ni nyina wie no asa bedi aka ho eno no pa kire to ka sa wie o ka sa no o ho na me ntumi nkasa because me who how I may explain say na me ka kire oba because oba no aso ho no oba no say made yes no more wo person no aduane ma no na afa die eye de na oba yi be ka say aye de a kire me to o ka sa no nyame anim na me ka sa ha me ana me boa inti no ase me ne ye kikirikiri obi ambo no yonko de but ase ono no kasa me so me kire ne say wo susu yo oba na se wo susu wo nim say wo ne be ma ne netia wo nti akra na wo nja oba ne wo mfa oba emba me ka be ma no ho wa ha sei na wo be ka ntem say me nu aduane de mase de e ka ho ba ye no mu no na me ye den me kasa na me hu ha wa me ntumi nka ne kese okay o kasa na ontumi nka ne kese o twa so but wonwie we ya botesam wodi kan wo ba beti abotesam wa tosum yenu na eho na wo behunu se we ya kwasiabuo floral disposable handkerchief na make for dia ma we nei se wo pe handkerchief papa ya floral disposable handkerchief esha wo bottom ene wo bag no purse nim wallet nim no wo betumi edi ahye ohim wo bobwa wo sneeze na wato edi atwe dustbin mu kama eba ne se ya wo apomoden enu nti wo ya floral disposable handkerchief floral multi-purpose towel ne napkins ne toilet roll ne nyina eka ho aye floral bomode na use one product CB na be hunu say ampa oja wom eye kama frɛ 0243 033033 0243 033033 yetwe ho ba ye besia ba beto akwase abuo ne so Nikki Pizza Fan Club so ewa ha enawiei ene ema kintina wam ema wonfafo wa henei Nikki Pizza ye behuna de kodie ntia wa mu fra brochi memu aba bedru Ghana abedru Akoma Studios ye ntwa ye homra sisi a efira sidi bio ewura show kasa ye na on top plot da adentina kakape we na yi social media wo se oni na ojinu achichibe in fact me no di nkomo bi wo ka kire me say
mattress o da so no kura a ho no misu ogal no mattress o da so brain mattress no brain no in fact no wuso meti a ho no kaka above 5 minutes no ma me be fi ho be say 10 times nti free that day call no ana dia no in fact won tra ho anamu die na yewu wo say koda no atumi asay ohop omo sanga tangas ba sama me 1.5 wo ba utifiu tangas ba sama me want to o say 2 million ni pan chop pan ade wodi ni huni media me to me kan na dia na ho na sa we won to me sese no wo to ade o sese o Akoma ana yo huna na obi ba otumi ton ade ma nipa ba ko be 50 Ghana no one diska me koka o say o ja tie ho say me say be ma pe no nti nyama wo ho nyina wa say nyama ni nyina in fact my son Akoma mi kafa o mu say ayi before ye nye mi to na mo bia obi ba ka say mi pe edimponi wo me ho ana ma edin ma fa busuafo omu kasa no papa gina ho sana me tua kan no ma me wo ho ansa na me tua kan no ma me aburo na no aka kire me say me tua kan aka na wie kwa o je chanu am say yan fa ni pa nche sa so wo tua bena santi wa ho ka wi a o je ya chanu say na ka wa na me say yan fa oba nche sa enti snap na we ya me to nyina shem dem sisi ya snap ade kwen ajeja mi kokoye abrasanto ade no akọ ho ade no ni nyina agu ho ana me frɛ busiafo aka kire omo sɛ aka me bowo akwara no abrasanto aho ansana ojan me hokɔ aje tukam won pe asem bi ka me machine am gi yam banki wo fi ho 490 bank for batam aje ko enti won mo pasa mu kaka fa machine po omo fa machine na mla me na me jai be bia ma no ka me ka na omo sis omo ye me say agro na me di enti oba na ka tem abrasan to ka tem say me tumi ya no hu me ne na ada no ma me aka tem say me ne na ada enti me ka fa me di twa atiaka omo sis oba na ka tem say den no ma me o ka tem say ma di abrasan to atika Mrs. Ah, dear, what kind of number pet? Someone, mamma, no, I said, dear, or say, my dear Abras Antoa Attica. Missy, you, Mate. What the Attica? I was my deep Medina Atticano. Into a can we catch him say, a cow baby, my body in an machine, me property in my teacher to Canessa. You, Mate. In fact, now, Miss Yankan, I drink on your permitting. I drink on your bottom. Me am sure and mammy to me who adjuponya pamti papa na so me hwe bi aya na won and do 1 week papa no kokofa mpra ani aduanya ba fa me ni ho aje sise me nfi chobo kafra adwuma me ye no ayesa no madwatre nyina hye tisi afena wa abrasan to anu afena me koto me ko wi kokobbo obosia bi bank bosia bi say me first start you know galanse for about 2 anya gu abeni nyina so na ko me ka 10 million mkoda wuro mbusome na abrasan to anu na maame na mo ti ho na busia nyina o mo sere me mpaba Akoma FM me guso kakra matwawi ana mission no asem we dini ji asem we sie na man tu no ho na mo a ebe ha dwi mira me je no kokoto na me danfo bi se no o number bi ho o twa me nko ho na so me do nyame se me kan me se me ka na anye ya ande mbafu me nyankopo nti ba ye mbaf te ma me ka na anye ye na me sanka mesika andi amafu munya kopo indi oba fom wonya kopo oba fom no because so be den no dia me kokoya no system me koku nipa
kopa misika Begura brother ntoa ani afa no ameba na dem say no nya kasa mi fa mrakwan so na yan hu dia ebesi because kafa mi ba akusa kro mu 10 years ni juma amaye ni nyina hye Abransa 20 me kafa oba ani hwini ka wudi mu ni mo hwe ndie ntina mabai nti mi baya Akoma FM. okay nam we see Abransa ntoa no so o ma sen wo se owo ma bako aduna so o se owo 3 we see no o se o catch o se we see the first no o se owo ma 3 na so ye komu a se mbese so wo ma bako akoko 10 obiare ne papa yey 34 years o was saying 34 years yes and I so wo vie say I'm 52 and we so 52 and Abransa ntoa ka so wo ma miensa wo fa no akire no o wo ma saying o 3 o miensa ana okita yi bagbugu ho na mi hu na so akire ansa na wo se ne baba ko ha onu manu o ka tram se o kotra baabi o ware o kotra baabi asire so baabi wo mienu ho wo e friend say a week around say a month o man 20 million untumi antra ho ana me say so want to antra me nchen pa dia ntu ampa pa so Bad back me 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie no eno a eno maso eguso amutie na mani so ehwe wo Nua TV Rabi 1 TV o say Chrome TV Facebook live YouTube and na fe TikTok nso eye live ewo ho na yesi amba studio 1 yidie na menya medin kan aka kire mo dada an yesi aboso ba na meja paye entima boso dada de akire mo se ye wo ema wonfefo bi wa hase ya na just anya sam ketu as say dem a wo ba ye ene TV so ya ye fe so sa bright aka ho ye nya light ne bi aka ho e wo dem wa say ma me ma won ma kwa ba na fe ye misa won nante se obapa me mu akwa ba wudi me de Angela okay me so me spend the love me ba cho usudi me ba cho me di Juliet Yabo Akonadu Juliet Yabua Konadu Yadom. Okay, and I want to hear. Jemima Konadu from Paul. Oh, aday. Konadu. Okay, Jemima Konadu from Paul. What kind me? Amonu Jamfua UK sister Jemima. Mema Efrisia Papa. Yo na ye mudin yi die ahase akwenye. He, wo binya betra so ani ebisa nsem pacha wa mane wa asem ne say be ma be na ebu ase. Edit ye baby sabi Obapa had a boko a founder Nikki Pizza Nikita baby okay but when you kakra bi maye Nikita baby and no smile kakra nti ye kwan so se no not just say ya baya na ya baba Nikki Pizza fan club. Okay, Nikki Pizza fan club. Mwenye so me kan ma je so ma me. Nikki Pizza fan club. Nikki Pizza fan club. Nikki Pizza fan club. No kwasem se wo ba platform no so wani beji keke wo be hunu se odo no aye kan nya anodo na mem akoma mu do a show e wo platform no eso. Enu nti Nikki Pizza fan club ye humu Akoma studios. Aha ebena da wie yi a na die ntira mobile odo ma onko me pa o chew ye fanda said you did catch Nikita baby ma me say wa papa woni chama Pizarro omo na asoma ye ha na Nikki Pizza fan club ade ayeye no ye boa enyanka ekunafo charity work ena ye okay aha ntine afiaso ena mama ye bibisa ye nsabe koya no ne nyanka ne kunafo obi a obi ni bi krana odi atonsuo anom afi ti ye keka ye nsase no
na was so mama yi be hum na modo ya any donation say the musi ye mo niema hu ani bie mo bonye mesi mu so na yemfa sa boemu ade yi mrem ai wasimi ntu di ntino sa na me ka memfa emrem na mo nche ema enyanka eni akunafo afi no mo so ensa enko ohoma no enti ye ba ya the Pizza Fan Club UK ai ye founder ena suma ye okay Nikki Pizza Fan Club ayo donkwa Nikki Pizza Fan Club ayo donkwa Nikki Pizza Fan papa eni de jai enanu ma ye ya muko ye na me hwe bie na me wa ye mu kakra no woman me kafra 50 me de black ya kafra ya ma yako en shedin pa enti se muhu ye ma me mu anwo fefo ya na eye Nikki Pizza Fan Club ye ma me Nikita enafe ye papa Pizarro aka Ghana Slim Pastor na nyame onshramo yene magura che na yehunu bra moyi yemuda na no se na mende akua kan was ye ma me Nikita ne papa Pizarro Nikki Pizza Fan Club UK ne moye ema yen no yeni so bebre nyame enhyiramo me ko bi manka bi yente ne banyansafo ano e dia asem kakra na beka ne beka ne se erade enhyiramo pa wade kese a maye mama ye ni aso de se ye beduru ha ye ni age pa fa kwanya so kire busua nyina me no kra de ye ba ho because your sister fe na ba akra wo fra akra na ba me so wadofo bi a wo be ma wo mo afrisia pa enti ma wo de na afrisia pa na fe ye nko ho almost de na mkwan so ba na me na obi a oti enka bia ma mu na afisia pa radin sra wo me na amen so me pa cho me chia UK fu na to East London Manor Park Nikki Pizza Fan Club ladies nyina me chia obi bia me mo obi a finsia pa obi a busua me ma me na ya kwandu sabre o UK one me ma Perry Leslie Devina ena Stevo me chia obi a me nua Lizzy ena Queen J be ma chaska omunya me mo obi a finsia pa UK fu nyina thank you ye ba ya pa cho present Mercury mama Akoma FM ye wokrom ye chia komisumi chia masse Mr. Dufuo ene me ba Dorothy e kesi Dufuo ena me nana no mi ma me sewa Dufuo na ohima Dufuo me ma me and esoje hima kokra ntumi ni me nua no ma wo ho nyina ena abra papa bi wo UK ena me nua Yvonne ena Pamela bichi obi ama na fish ya me enshamo enti me kase Nikki Pizza Fan Club UK wokrom amusi wokrom Nikki Pizza Fan Club UK Nikki Pizza Fan Club UK Nikki Pizza Fan Club UK okay yeah very saying oh we yan kanentamwa kamudi ni picture ma yenanke ya dia so okay Ishmael fatu so ema ye na yema no happy birthday kasia pa ni ensan ema no efreshia pa onyame enkoso a na onhyehiramo ya na mase ye be free cry oba ye okay ni di no e fezan Florence okay Obapa Florence yema wa efreshia pa Nikki Pizza Fan Club UK eni ebusuafo ni na ema wo efreshia pa wa wodai emfenshira emrew na enye nka yedum se midi ma woda ena sa nhyira we nyina eba ma kwemu nyame enhyira mo yeda mase papa mo kwa nyame mfa mo nkodra so amen nyame mfa mo nko Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem twemedie no eno ena waso eguso ada wi imutie no so de Nikki Pizza Fan Club UK wo mo so ede one de aba no na yeguso a ehwem anim sese ye be breaki ane mo amunim se memne da 24th na che sekwesi ada 25th 26 bronya no a enetue mo no eno nti yeguso a ye ehwem anim se ukakra wa ensa
Pizza Nikki Pizza Fan Club UK ye maame Nikita baby ena ye papa Pizarro oma bayo omode ye twen wo so de no eba ye beje sede tie bia na yada wase ye maame Fosti nyame enhyehira munyina na chese adofo ya maboa yen nyame onkoso a na onhyira mo wa wode kapre wa wode taku wa wode sempoa wode aba nyame onkoso a na wonhyehira munyina mako na wonso efa wode no ebra yegusu adaya ene ye twen wo mo no wa anwa no wo sadin no wo bibia yegusu ada ewia yeje wode nyamaya na wonso abomode na wode no aba wosika emaya ketua bia nso abaifo aba na wosinani nso ade ye de ode bebe bia no ye beje esanse eye won fifre ne wo bresu sika na wode aba nti sede etie bia no ye beje ni ada wase ni misese nyanka na okuna ni bi enya wontum efra ana wenya waduane edia wakanya me nhira wa eye baby wo me wo kesu na okase erade me da ase a na nhira no aba wo baby a wo bia 0599 814 926 0599 814-926 and I say 0245-301462 0245-301462 yeguso da ye twen wo waba beji adwa wonu aduane wo kuro pot so wafa asebe ba wonu aduane wo mu nyina echi no edidi atabu okwa hene ba hene odi amema wo sesei ede na asie to asomaye nti odi matam sa wieye no manka hwe na mehwe enimu se bema no ebetumi aka bibi because ade na me se mani nye ho de na me mpese obi be ka kire me no wa ma oba na bebie na no aka kire me se menu aduane ma ne kunu ede maseka ho me yetutu ni na maji ne kunu ayeden afri ni nsem na me beifo ba minye beifo ba ba no so ye de an me beifo ba tutu wa ba no be mada ne so be ka che yonko ba so tutu ni nti me beifo ba na msemate me beifo amate be ma no na amama ayeden aye beifo enne mate asema na me mpese obi be ka bia kire me no ena obi aka bia kire me enam kwa me Harrison ti ni nyina me di blame ne ma be ma no me mfa ma oba no because me nim nkomokra one be oba ne ye de ediye nti oba ne timinya saa akonya ne timika saa asem ne kire me me hwani mo asese bibie ni anu afre me sister no abo na amane ko betumi afre me sister ka so oh wo de bibie ni a onye den me njai manenka na ebia asem bi obetima aka asem abeto mitirima ebia mayeden me twa so be manenka hwe afedie adechia be mana block me lie that day na ntakoni si ye no be block me lie na yeden wa block me lie obi wo so odo wo no wa block me lie wo nya wu mu da no ai wa block me lie wa yeden wa block me lie takoni si ye na echi wa block me lie na me sending ne wodro say inti no wa block me lie mate ene de oba block me lie ni esi nyina echi no oba block me lie mate na foto utirimu se ade bi obedua no foto utirimu se wo betwa ne pepepe nti me sending sa wodo na ase me wo video bi wo mayi ne ye ka efa sa kwasiebuo ni sa de wo betua ho ka enye wa adwe se wo ya akọ na me de sending no nti eno na chi na wa sending me message se an se me manja de me ye na ono no be fa ni serious Adam sa na se ne wa ye nyina echi no wo feel say ya asempa na wadi no nti meme mom no wo ka cha meme se de meme send o message meme njai sa wo be de wo be fa ni serious na mate nti anu na echi no yi me feel blacklist na o san de me tu ho biem na me ka cha nso die de on be bi afa oba no ko hye adwaye a oba biara wa na adwe so betwintwama na mu a opese ojimi kunu firi nsem nyame ntwia ne ka nyankopɔ gya nkɔ ne so saa time no na me so me yare dadam serious me yare dadam apom oba bia wa yadan oba bia o jini kuna o twintwa na na mu nyankopɔ gya nyanko chese the way obesi abompa o gya ho no enyina emra so efom wi sasuru wi saa time no so na me yare a me ntumi empisa me pia je sa me so
me soso ade mu ansa na ma pia bonten it so hu se me soso ade mu pia bonten na se de otonyom che se me na ma beji ni kunu na wo ye de Nyankopon etwa meka sebe na pompa abome ebo mase intina Jones okra ebi ma tenunu mu krampo na meka say na your friends me menses number na me hu ni say bia enyensen no ewo eho na me hu say tama yi pompo na abome na mintumi nwonso no ana menses ne ye de e bae e fa yi ne mu inti sa time no me hu ni say nka bia be ma no kwa benya bibi say bia at least Samaya boni minim boni kro because me send o message samaya boni kra na ka chem se wa ye me boni sei wonya matamfo na me soso wo soso nya me nso matamfo na se bibi kra bapo na ma ye nya de yenka de wo betuma aka bibi a kire me ma hunu ne e kon ma hunu because wan ka no kra nkire me ana wan ka no kra nso ankire be oba no nti na oba ne ye de oye no nti nka me yare ne mpo no yo bi mpa o de bisa krompo se eyi maami ne ho te sen anya bia ma sanso ama wa no mpo da ntinka ye bibisa wanye ni yina echi mekama no tum wa ye wenyi na makama no atum wa mama je mu ne anwa na si 6.5 0.4 maame no je ne momo number 1 fa sika na ama no maame ne fra wa o ka chen se me na mama sika na delay o ma uko free mo ne anwa mu aha the bread buy because akra ne buy no pemu pa inti si e beto ton so pe me ye na me se na me gibi mitumi gibi wo obi honom tinipa na o ka se ne sa de a eno ko ma me pressure by force ndi sister ni se bi ni ho chichi da bia oba obisa e ma me kwaje amo no 6.4 the buy wo ye se obetwa ma me ka wantwa ma wan ma ne ka pre the sister be 2 months abai ko 3 months wantwa ma me ne ka inti ma me ne friend me na me friend ma me ne friend me na me ka chen so on friend wa ofro o say me na mama sika na delay me so me nima asem kro so a wo ka say me na mama sika na delay amoni anwa de o ma wo ko free na esan 6.4 inti wo say me na mama sika na delay ma me ne fro bia asem a wo kan no say me na mama sika na delay afa kra da na ofre wo ka chen say wo de wo ni me bedi nkomo na wo ni me di nkomo wi a de wo mu no wo be frɛ na ye den aka a kire enti say be ma ne ren da so ti fie ho oda so o fie o si am wo da so san yisu wo chance no ne ma na si a de me e ba ne sa me ko fele me gas wi na mpagya me report no ye de free ho no nti si a de o mo ankasa akotobia enti oni wo enni ho sesei biem oni wajai yes wan kan sem biem wan ka hye susu be sinne nti amu na anwa na mka chen so odi me nim se obetua ne bonne so ka me ka say oba yi so so opewa mpa no abetena se obi a wo no wotie 1 year nie me ba fie hanom 1 year nie December na 1 year oba yi si hada mbe ko nsu ana so be si unioma da sa ade we odi ayeme no foto timu se obi amfa bi nya ko oba na wo no wote no no na de sa abone ono na de sa ade we so be de bedu ama wo hu se ya nti me ka sa kire papa ne so on kan kire ne se on fa ma me no mu ni sika nya de man because me sending wadu ni wadi atam wo wadru nim se me ye yarefo me ye so ye yarefo me wo white na me ma mo no one me hia ye no one me ahia no wo eyi no kopo wo me phone so sisi a message na wo me phone so sisi a me no ka sei na me se sa asam na kan de me ka san hye me a na me so wo white na de bia ma no me di bia me one me ada ama ono na nya white na me se chesa me ye yare fo kire se dia asino send de obeka no oni asem kan na me so me ye yare fo na me so me ka cho se yare fo na me ye no ene ebia na me yare no me nya obi e ma ne ma meduro me nya obi ma ne sansuo ma me no me nya obi ma ne no aduane ma me die na osuso be yare e chen sa wo de ne de wo nya obi a ono soso be de ebe bibia ma wo woni be ma itina ye nyina chi a wo se keka cho se sabe wo ye yare fo yi e ka se no obo no oni ne tan fie sen menene ntina mfie 7 months mu okay wa ka se na wo sha like wo bon wo se wo ko fa bema wabu kwasi akra na wanya bibi de afri ne ho sen me metuma aka se sisi a de waye no me ye sanka me nka hye by de waye no onchia ma me sika ma no me say na ko bema no ho ka se no wabo woni ne tina se ono bema na bu wabo wo ka
Maybe dear onya shema me. Onya shema me. 7 months. Onya shema. Bana wo tumi de sika no aduane ma ndi. Di sika no aduane ma no. Tumi ye shopping ma no. Me tumi ye shopping ma no. Aduane de na atoto ma no. Me tumi to mpaboa ma no. Me tumi to share ma no. Me tumi to paste crap o timi free ni dem be fa paste wo me dem ne ba ne fa free me ni dem be fa paste wo me dem ni nyina echi ni me memfa ho me fa ne say akwala no eye me ba nti me hu ne chasa me to mpabo ma akwala no tobi e ma wo be ma no me ye bibia ase when you for so be a free so relationship am free so when you for so be a de wa ye nyina me nka hye kwa fa no ho na emom no obetua ho ka obetua ho ka wo kwa abra wo hu ni se sa abone na odi ye no ana otua ho ka Bema no na we need a boyfriend Akoma no no bema bia wa woda patcho an okay ma wo ba ko by na me pese me hu na adwene nti me ka chen me wo ma miensa ojitum ana e ma na ka chen se ane ojitum se na wo ba ko me wo ba ko ba me ka chen se me wo ma miensa bema no di fe be sen me be Harrison 38 onya be 38 and I won so Miss Menya 28. Oh, okay. December we are. And I been 28 years. Inti me before we ba be share Harrison like when in that year crow but only ne ba better not what's now for how many years na be me bia ma wa kwam a wo bo abra dwene wo ho kwa wadwuma na wo betwintwa wa na mu a wa ma broken heart. Me ko se na me te Accra. Accra na me te. Guy bia na guy bi be say me pe sie ni mu no when guy ni jaye no edi science na brand e be wa kwen sa guy ni kwa me ka me ne enni ho me ne ni ho me ka se na me ne no eye friends keke e wa Accra by sisi a me no ka se ogusu frɛ me by one girlfriend me nso me nim se oye madamfo sa sa me hia be ma no be ma ewe na me ne me ka no asemi no ono no na be sa be ma ne timi frɛ me o to frɛ me obisa ho asem ma me kyerɛkyerɛ mu ye de trɛ no se onya me hye nti na me frɛ Accra ba no me nyamfa be ma se bia me ne be ma asemesi nete na me anka sama be han me da me na me ti ba bi foforo ana me tam so na me tu ye ana me anka sa na your master wa adwuma ni ma na sa your apprentice me pa cho ma pon me ho okay nti me ye work and pay na me san ye home service nso nti me ana ma han me dan a ma ye dem ma betina be me wa ya dem na show pa hunu Harrison ya me animu ni me ka na nka me jai bibia mu by adidi atam na osa di me no e kire say ana me pese oba ni hunu say enye me fault because I want some be ma na ye de aka na me kan some be ma na ka fa wo oba no ho a enu na ye me ya bi se no radio ya wo bo me din oba ni nim hye be ma no so nya na adwen se wo ka bibi mpo aka se bia ma me ya e bia asem we na maka no ni nyina nya no kure ma oba ni nti no ho ase na me so me nti me ho ase me de enha me na mama didi atama wadi me no na se de me ye nyina nkwasi abuo dia ene obetua nkwasi abuo no ho ka okay obetua ho ka na wotua ma me ni sika ye den ama no na sumdue aba nti kwasi abuo sika no sika no imagine 20 million 2000 and na 640 okay nti odeka 2640 doctor me mo hewie yeah me sign ma wa frisia pa afen komatu ye amen afisa sani asanje award no ba ka hu ajesi yekoye ni musa ya tepraga okay doctor ya fiatie for emremo grow fine ema mo frisia pa frisia pa no me pa chu obi obaye hampade am obi bia no won fa grow fine shem chesa wodo ni pa koro no pa yo mako ebechia oni atie ya chie watiefo na se de waka no ya se afe no akwawe ya ne sa na mpanyifo ka se afe nche ba nanso entu nipa nyina yare a wanhwe ye oma afe ne ento cerebrovascular accident na ye kano echire stroke wanhwe ye stroke emma afe nto yare a ehu yare a ede ye kontentem stroke eben ye chen yatade ye hyen mi kasa mitidu minye ne stroke akum nipa edu ana nipa num afiri asase so egusua ekọ ne wanhwe ye obeka ho akọ enti wanhwe ye ana wo ho na so nan ana wo sai otitiriti misra hwehwe grofa mogedro no wo ho na so mpane bi wo nsa no yare hwehwe grofa mogedro no wo ho na so na se hyehyew misra hwehwe grofa mogedro no wo ho na so na se hu na no hwehwe grofa mogedro no yi number no ne enhyɛ nkomo na se 0244
0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32 ansa the stroke be ye ono ana omu stroke ye omu no yeyi enipa dubi afiri ho a emu wotwe ana emu nkron efiri yare a ye friend pressure no wan hwe ya edu beku stroke se de mekan yeyi enipa dubi asi ho a emu enipa du a anya stroke no emu enwotwe de stroke ana pressure ene du omukoye etu wo ho na so wonsa yo tititi me se o me fa nsha nanse yare bone enam se yenienim se wonsa yo tititi na chese cholesterol na ewura wadwinum ti ye di diagro ananse ma obegya ne wo de pressure any stroke ene echi yen ye ni go from ojedo nse de be ya bibia be fine ya so obekọ hospital dakro ne doctor ka kire say ade bi o mu efe sodium ekosoro intimeni chini biem meni asichire biem efise sugar level kosoro meni anwa biem efise cholesterol level ekosoro ye tuetue asa no ma we nyina na chise wiase de den kra ye frim ye tue wanyane nyina tie ni go from ojedo no se de be bibia be fine mako sa stroke ana pressure yare a ye betimi abo ho ban yare emu wo ha no ye yare mu wo ha sa aduotwe a stroke ne pressure no ye betimi abo ho ban nti wo se ebo ho ban se de be ye enkofa sa yare wa we no mrew ubusa doctor bia se de na kofa sa yare we no ba de doctor be ka kire wa ne se ya na wontini mu asisi intini your friend actually sa actually no ni kwan se bibia fam ade o se fam ye moja odin from anura ye friend oxygen enuani no ye friend nutrients ko nipadua na kwa nyina nyame anya wadom na srade fam ko wura sa moja yimu a ana sa ntiri mu a na aye yare ama emoja na ko no speed na o se ko ntimi nko na ekonya eno nti broni ato ni dini low density lipoprotein that is moja na ntimi nko se moja na anko a enye den ebegina se anko ana first speed na anko o se akoma no hia hoden foforo na de apia moja no sa hoden foforo na okopedi apia moja no ene broni se wanya high blood pressure hypertension ne hodi free edo kakra emoja no ana srade ebegina ejina ayare kese atherosclerosis na fe intin ejina afi de moja ni intimi nko intin frama no so de kwa adwenu intimi nko be hu na adwenu ntirin ewu de connect wa adwenu to nsa no enye adwuma nti wonsa beda ho wano bechia wonan upagya empagya obi mpa bo atimi frito wo hu misraw stroke na asase ye no nyame anya wadom na ntirin na wo wadwenu pipe stroke na wanya no yanu go from agado no efise yare ennan bia ehu a ye from silence killers a ye ben ye chen yatade ye sey dedi kan ye pressure efie bia ebiwom heart attack efie bia ebiwom hypertension enu de bobo ba bia ebiwom na de abetom ni septicemia na wonyare wawu enu ani ni nam ha wo na koto apache kra so ochen odi bedi bronya ena wakoyi ena wako yari nu go from agedro no na saa be so na so ehwe ehu ye because ye aduani be change ye ko experts ne de enye den aduani bebu ye betu kwan enamfo be ho enuani edi nda bia na bebro so ene anwa na bedi be ye berin sade nam bebre mesrawo ye ntiso se de be ye enkofa how emre ye na ye di no so ne de go fan ka ho se de be ye be hu ye ntirim na ma moja no atimi edi afusane ye the number no ne ento akomo ne so okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 etu ho na so wutifa edwa ga ho aneko na aba mesra hwe grofa magedro no se de ba bibia ba kama wo ho na ho so wonsa no na yotitiriti hwe grofa magedro no se de ba bibia ba fine wo ho na so wadi so briwa yare grofa magedro no wo ye adwuma wo awiaso wo ye adwuma wo gya ho a no grofa magedro na nkofa oha bia amro wakoma abo periperi kire se moja wo mu no kofom no grofa magedro no na nye obi o dade kakra bia no abre wo ho a na oyema hyew wo grofa magedro no bibia ba kama se de ye ka no nsa no na yotitiriti men fan sha danse yare stroke pressure and ebo nka ye no wo ho na so to ase twetwe wa mesre ma minum munum grofa magedro na moja ntimi ni afusane obi wo ha odanyani abekase yabono wadanyani a wo so nya hoden no afa nu wo twi ni mu wo se mantimi anda mesre ya na adwuma na sem no grofa magedro nse de be bibia be kama
sisi yare o tra fa akoche ugina fa akoche mogya ni ntimi inflow yie e ma o sisi yare ya ni go from agedro no edura na dwuna ntimi na yare no go from agedro se de be bia be kama yenu ya ma no menstrual disorders no ka ho ni nya sa award no eduro ni dwuma edi no o menses no mfie num ne maya onuma e ba beduro no go from agedro no de e ba tot onu go from agedro no e be yie de e ba entwa de e ba ya wom no go from agedro se de be bia be kama infections onu go from agedro no say ya white se de ma me kan e blue ni nyina be ko onu go from agedro no white blue ni nyina be ko me sha pompo bobo na pai e yare umoja mo efi e bo timu a edi ewuo na beba me sha atenka ed to yo ba ana bema na watenka atia yira if you go from agedro no se de be bia be kama nyame adum go from na de ba bia obunya bia to Ashanti region had the baby of a beer and crime, but the other for beer, Begabiato. Name more one crying in Patem now, Pibia to Akotoma. Call Kanshi drag lane. Kings walk heba, Ubenyabi. Tinatek, Ubenyabi. Nanabuachio, Ubenyabi. Hilos heba, go fine, oho. Angel heba, Ubenya go fine. Repash, Ubenya go fine. Asama Fonina, Ekus pharmacy, yet be brave, co Ekus. Asama Fonina, Moko Ekus pharmacy, Ubenya go from the drone. Castle phone could dependable and a trap of Judah, Ubenyabi. Okwatama, Ubenyabu, and Anabuachi. Amasama na heba, Ubenya go fine. And the Udu who are the some Ubenya go from the drone. Obuasi Fonina, cause smart heba or Santiago, Ubenya go fine. Udu Sumuma, NS pharmacy, Ubenya go from the drone. Achimo da Fonina, ko Chumasi drugstore, Ubenya go from the drone. Achimo da ana Agnos Redro, Moko or da Kwano, Ubenya go fine. Kofo bia Fonina, ko Gabson pharmacy, Ubenya go from the drone. O Koko so anoko Hillside, Ubenya go from the drone. Ana anti Akoma, Ubenya go from the drone biato. Udu Sunya ko Kapeba, ana Muzi, Ubenya go from the drone. Takwa udu takwa misrawa ko waso ubenyabi abidofi prisefo nyina ko waso takwa dufo nko mensa ubenya grow farm jaduro no udu cape coast so akobwa chansa ana peda ubenya grow farm jaduro no grow farm ye di koko ye yan kasa koko en aye duro no en ya tu ni din de grow farm nyini kama me nyini na nya yarefo num na moja no eni afu sane ye se de be ya bronya no ubusum ya bidibi ya mpeso be kwa ko di bronya na ba na afi obenya yare no ato stroke kunipa manu sim na chese stroke kunipa enum afi asase we so me nka ho mane nyensia ye mfa grofa enye aduro ne no di number no na mre na so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby bia say a pharmacy herbal shop ubenya grow farm mojaduro bi ato ukọ chemical shop ubenya grow farm mojaduro aduro no koko da ho mo amhwe TV read mu koko da aduro no kama ene ya spelling so ya GRO FYNN grow farm ROFYNN grow farm nyini kama na ese mama kus na me ko bibia ho dasa ne e be san hia ye bo bibia so afinhia pa na mo mama nka nche o se e bia wo so wo ho na o menses no nkoye nti awo ho ye de ama wo a nyinse no num grow farm de metimi aka nche ware no twom num grow farm what yo me de say de ani ehunu eni eti hu adanse enti me ka kire wo a na me ka kire wo ni yie mu num grow fine na won so nyame ebeboa wo yie papa enti ya hu se ye nua ba gloria na fache be ma no e lo fache na fa won se manya me metumi de ache no fache na metumi de ache no by de waye me wo de waye no se wama de me mpese obi be ka akire me wa ka akire me oba na agbo me beyie wo so agbo me beyie na enu na chi no wutimi se didi matem se bia me ye yarefo de mate me ye yarefo bra ma me ko edwuma wunti wutimi frɛ me obi o ha me ko ye edwuma wo baabi wo be frɛ me
your friend is oh he wodru he tambe na obeba like pressure wo di be ma me ni die che say anytime bia me sister ho kwapo me ko efie eto so mienu me free me sister ho me free fie nkodu me sister ho no na wa frɛ me say eyi wo he like what che say de me ye nyina me ye free makuma mu by near e ba ye nyina want to me anya asem papa bia nka nkyere me wo na oba ne tifie ebi o ha na wa peda na dia to no so wo be hwɛ e wa bonte e wo corridor ho a ye nyina ye wo ho no me dan ni wo dan ni wo be hwɛ na o mo sere na we ye se na we ye se na oba ne nan to ne sira so ono no nan e de to oba no so e wo bra wo ho me wo ho wo be hwɛ na o yi oba na motuom wo be hwɛ na o ye se che se ade o mo ye nyina pese o mo kyerɛ me se mi ni wo ka hwɛ kyerɛ me motuom wo corridor ho wo mi menim ni nyina me kama no tumu minim se ye be me nyansafo betima abeka kyem se eyi ma eyi ye friend say Gloria ebia na nye se na me pɛ no ba ya ba ne sa wo de fa kyem minim se obetimi nyansasem bia ka kyerɛ me na ne wo ye nyina wo nya wa adwe se hello Mr. Harrison. Hello Harrison. Yes, with you. Memwa ha. Hello. The patron who ye? Oh ye. Yo, winning Gloria. Mathematical. Gloria, oh ya would ye? Not just a oh yes, say one ye beam. Much of the beam. A ya day and I'm on time to tell ye. But so not the queen of you, then money was money on Tisha. Money on Tisha. And so for some months, I cry. Everything I'm not living in that ball. Akoma FM. Me patron, who best who do ho eba ball Gloria, who she and the way. One na de ne ho behye hye because oye be ma wo yere minim se wo yere nko ayi de o respect ho to the extent say won san konkofa ba bia e wo yere achi enti mi bisa say ono na de ne ho behye wo hia ne wan akwantu ni sei ne sikoye na maye hunu Pachu yara ma me se bre mami Papa, Mr. Harrison. Akoma FM. Now, I said, maybe 800 when I'm doing a carbon, you can not for now. Like a university, and I say, maybe see the Diana, a girl vampire, I when I say, send back to me about you buy and this year you send the dream the country you be a man to see you see you give a ordinary because you need a so say ebra minim say ababa we na mu nyina mu ye tenant bo han dan good me pacho ebra wo approach no na waka chen say open no wo de tu nanim say wo wayere pacho me mami ni se me wa me ba kwa bo me na me wa Mr. Minim so ye wo won chen but ewia say wo de no kredi wanim ba bia ewom say wa from fine ebi a wafom wo yere de but enokura ba bia enokura da yen fanto enokura ye adwuma akoma betimi atoyem dansa ebi a enokura nya adwuma ma ba akubufu enti mesi su biem question no mesi su biem amawo ebra o pass am to Gloria ni mo no wo ka kire ne sa wo wayere ni ka kire ni mani ya wo se ni ya ni onye ọmụmụ na-echi amasị ihe n'ihu ha na-ekachere ọnụ man na-ekachere ọnụ ka eji ama onye na eji ama nwee ntị n'ikomomi yi a enwe kafra enwe kafra ka ọ nwere kafra ọmụmụ ya awa efe yiri ya hụ na enwe na ntị ha na ntị ha mipacho Gloria betna efi ono obeto
wouldn't it feel me saying and son was a pair like Obetre if you're how many men's and son was a pair. That's all I can't imagine the number of months into it. Dear me be so son say we were year crana say or you to baby we are bema worry for bad yanni be an ondako befumuaba wababa beda akọ ama glorious when we say oh Mr. Harrison yire kurano wabefiada enti won se me pa mini so wa yire dada ubeti ho yire abefi hoda but the ekoba ni say na oba no na me dey go oba na won ti ha na won ti o akra ebi ejuno na instead also the jumani na na ntiri one time that one na ba ni at ni be for the cost for you and about that one because when you buy a say na urban and man to the as in I say me say that can be fair one but you could be ever could you can't explain it fair you ini ati yata jana mi bani kanti oye maintain ọ̀bánibí àkọ́rí báyìí kọ́ màmí yìí sọ ọ̀bánibí. Okay ọ̀bánibí àkọ́rí báyìí before wọ́n bá sí ní pa náà wọ́n sí ní pẹ́kyerẹ́ yìí ẹ̀nà ọ̀bánibí àkọ́rí báyìí. ètò ẹ̀sán àkọ́rí ọ̀bánibí àkọ́rí ẹ̀bí ẹ̀bà. Okay bíríkì bí egyina sọ́mà mi kakra bí n'etí à Gloria wọ́n sí Mr. Harrison kàkyerẹ́ wọ́n sẹ́ òní yìrì although ọ̀wọ́ bá baako. When you were baby na wo sakura no but obano niema binti no woni ni hobiem me pa cho kan won tie ma me Harrison utie me abra wo de pasem ebetu manim e wo me dem ho no wo ba ho mprese wo ba ho mpremienu wo ba ho first one na me ka cho se me nim krompo se wo betimi ade because me no bonsan ho ofie wo ye wadwuma me nso me ye madwuma minti ye huye hu na wo bebi sa wo ka che me se wo yere ansa na me eti ase ma wa na me pese me hu da question no kan kura minim so oba no wo ho enu nti na pese obe kan kura no kura na mi ma bu ko ya ye no kura wan kan kire me oba no nim se me mmom ana me ji hukunu asam no so nte saa opa sister ama company di number nba mom no ma snap na asema ewo ka nti kanakra wo so wo cha me so wo yire ana meme so me ma wa kanakra kire me na me pese obi anti bi ni se le karaba ni ti na wan kanchen said tina wa mantini ye kire se wo ka kire me se asema wo ka kire Mr. Harrison na die wo kan ne say ya wantini ye because a person who would do na nimu de watini ye but so wo kan ne say wo yire de wantini ye wo kan ne say ya mama le kan ka te ni oba no ye ko ni oba yan tin tin ni ya na ni ha ko en la te di ni na mo ko no ko en e bi kan ti se ọba ọsọ ọdún tẹ̀lé sọ yẹ kọ́ àìsàn ọba ní báà ṣàṣẹ ọba ní báà nǹkan mẹ́yẹ jù ú ní ti o fẹ́ẹ̀mù yẹ bẹ̀rẹ̀ mà ìkẹ́tùnsàn fẹ́ẹ̀mù yẹ bẹ̀rẹ̀ mà ìkẹ́tùnsàn àìkẹ́tùnsàn àtúntò I don't know how she understood the nìkan yẹ ṣẹlẹ̀ bá tí a yẹ ṣe máa ń kẹ́ni yí ẹ̀ máa ń kẹ́ni yí ni ọ̀ọ́dì I don't know ohun tí mo bẹ̀rẹ̀ ń tẹ̀lé ní aganisẹ́ abẹ́yẹ ẹ̀gbọ́n sọ. Abẹ́yẹ àti ìfẹ́ ìwé left by God to Bible ẹ̀kẹ́m màtí wà dáre mọ̀. Etí Mr. Yẹ̀wò sẹ̀ bàtà sẹ̀. Wọ́n sì ní pẹ̀lú èyí à wọ́n ní tiẹ̀ nọ èdè sẹ́yìn àṣà na òyìnrẹ́ ẹ̀bẹ̀bà hɔ na òyìnrẹ́ ìgbà náà sọ àṣìbẹ̀ àkàtúrẹ̀ nọ òyìnrẹ́ ìgbà. Nígbà tí nǹkan bó ṣe ọba ní bàbá. Even with the last mara my down. You never is a man better. You never is all better. And I got you to the lot of great friends to be saying, I'm banning you, I'm buying you, or Bayanka. And or Bayanka. There will be the uncle of the food.
kapra why bre why na be Akoma FM ẹni yẹ paasa. o ka se de So yà wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní ìyànká ọba ní sọ wà bẹ̀ ṣéèmù ẹnna káà yìí fi ọba náà mọ̀ I think that was Tanzania why they got it done. Ẹnna àti ṣe dem sẹ́ni mọ́ndé náà wọ́n bẹ̀ tẹ́tí sọ ọbẹ̀ mà àti wà mbà ẹnna Tuesday wọ́n di báyìí and so that's nearly exactly 1 month wọ́n di báyìí ẹni exactly 1 month wọ́n di báyìí. Say no no before our baba and then exactly 1 month no kwa no na wadi nkan ba e di akoda no aba meboa Aba akọ mate so wo catch na first one or the akra ne ba no obetwa asan wa ha ọba the same day na ọna ọsọ kọ oba oko the following day the following day. mate Nígbà ní ìpàdé náà àwọn ní pàtó yìí. enti yehwe oba no eye gloria de wo ka kire no wo so ka kire so wo yire ne so ba no wo ka kire no me pa chi wo na wo bo wo yire so ama ne yese because wa de no na what in cry Akoma na omma emma bua wa de yomu edidie mu wo didi wa bonten wo nie masie mu ene nie menti wo so wa fa girl ya wone ne te ha enti wo bai wo beto girl Bọ́sọ̀ lórí ní ọ̀nùkọ́wọ́pá ẹ̀rí kẹ́lẹ́ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ tó fún mi. Ọ̀pá tó ń tẹ ọ̀sẹ̀ ọmọ ni dáfẹ́ pẹ̀tsẹ̀ lèyí bí ẹ̀mí ẹ̀dì ẹ̀wọ̀ kọ́ni lẹ́mọ̀ ni wọ́n ká ṣe. me pa cho wo se wo ma ni yawe me ba wo ma ni yawe se gloria etifie wo bia ebia wo boa wo adiyom because onu ni enti o ebia wo sra no ma ne boa wo adiyom ana wo ka cho ba no se wo ya wo mpena Ọ̀pọ̀ máa lè ní ìgbésẹ̀ náà ẹ̀ka náà ló papa don't economize your words because say wo yiri wo honti ana make no say na say me ba enipa no na wotumi ka no kura enipa no ya wo ba fom but enipa no say nipa na anya obone me bo na wodi ya wo ka bibia papa etumi ya adwuma enti na me bisa say wo ka kira wo yiri say what ge bi ti fie ho eya wo boa me nioma yomu kakra ana wo ye mempena me ne netie Ma'am, in the first place, mankind can say, when you look at the only I say that it is fear and correct, said the chili. Then I will go and get it said, only I will say, the equity, throw and now with not or far. I think I was very ready at that time. I think if I do that, you know, actually, and I will be trusted. But when you show me you any person can qualify on our money, I said, and the man, you feel Mr. Harrison. Mr. Harrison, I'm playing with Obi Hat. Akoma ni yeka ho asemu yi. Oba wodi wa mo tu so. Na onu aduane ma wo. Ana wa nyi sika nto ho a wono ankasa mfani botom sika no aduane ma wo. Oh yes, of course. Papa, enti obebi na wodi na koma edi agoro saa no. But se wonim se wo yere na wo befa girl a na wonim se dabi wo yere betumi abafie wa then dit na wo twempra bonten wo twempra wonanim and now se wonim se to the bia wo yere edi na tem What do you man too? But as soon as let's share this man whatever ma never say you but it's you see a better and also the better you know I'm not and
ye kasansa oma na kuma me fom de but we see oba ne ba ye no woman ni ko free mo emu bia wo ya we wono de ye no no we de nsem nyina menyame waka ne ye wo nyina de akye nyankompon but sa e ka no de bo modia ne twi ama no na na so monyo no so ye brainti eye me ya na mom no so de tie bia no ya ni Mr. Harrison ebehia Akoma FM ya ni behia because the wife won in chain enti or economize the west ontumi nka nsem ni bi ye but ye nyina ye nipa ye fom obi wo eja Gloria what do was some na beda ye no tai chuku why said ye tie bia no wo de beda ye no de ye behwe ne aka ho asem e de ama wo mo akoma ntoyem be ma papa e be ye won ko awo de asade wo pe no na eye me yasa ye ne wo sister ani nkomo na nka wo sister anka nsem wo Mr. Harrison kan ye e wo wono kura ni afa wo mo number nko afa antre ye ko fo tie chesen tro wo san twa no kwa na mama koma ye me ya no Pastor Julius Montranse mame Aya ku 87.9 FM akoma mu nsam dwumade no na wutie no Richmond Eba Center de akuafo nku ni akuafo semina benku no semina no wo de besra na wo de semina ne bedware won na mani sansa na fe ekro ne wo ho a wodware wi na ho keka wo be ma waye mrempam no wo de akuafo nku semina no bedware semina ne dware a wo de nku nasra wonam ya sisi yade ni nyina ebekọ ahotutuo ni nyina ebefiri ho akuafo nku no ne semina nku ne samna waso samdora Incredible Center some Incredible Center blessed about okeo Jeff Eba mankasi Paulina Esapon Fikweba ewo kono ngo Akoma FM aba benya bi Atos anso and Angel FM and also kwa kwafonku ne samna benya bi friend 0249186845 0249186845 na Emma wonsa enka bi pakum capsules eye meme dro be ma wo boda bridge no mu aboa no Janika 442 oba wo ehawo akoso kumenu white no won keka ho ven capsules so etumi ebua wiye pa ama utumi edwon so kama oba wo bemmo medfagen wonu mu ebema moja de afrisane ye nipadua ni moda wo beda wo to se di arthritis ni na ebekọ roka ye wo kumasiala babo station and Nisco house nation ni mu 0248885040 0248885040 Grace Gift Back Clinic and Laboratory Services ye mama Grace bodu se cancer bra prostate enlargement awona wo stroke diabetes hypertension hepatitis ABC and D typhoid fever malaria and ulcer when ya Grace Gift Back Clinic and Laboratory Services mama ya chese wa kwadre pa kuma so shim school junction shim mama from Badekasi Road and Krani Wachimota Petroleum Bungalow for 0543 320030 0543 320030 na Emma Wonsanka be health alert clinic e wana yade nyina ekoko wie yade ben diabetes hypertension stroke typhoid ulcer prostate munipadua mu na twetwe wuntimi twetwe da wuntumi enna yade machine treat wa doctor for mu akuku damanintini apabene ne yewo ewo a health alert clinic notify yade ne bra shaman yane queen soto hwe ne be Medina post office ye ben First Atlantic Bank Kasua Crispo City Junction ye ben block factory for 0242 518893 0242 518893 Pastor Julius Akwaba I'm Joso Nana Akwaba Evangelist Akwaba Pastor Julius okay mama fa we entwam ansa awie Nikki Pizza Fan Club one more buy na omonso e de ekunafo eninyanka ayete no e buy se yemfa emoa na 2700 Ghana cedis and na o de buy se yemfa moa enyanka 2700 Ghana cedis onyame insha Nikki Pizza Fan Club ayo donko Pastor ma wa efe why Angel ampa I think say emna me kan sa asem we Bible akase bone be kum bonefo kum de wan kire kum kro say the Bible kan say bone be kum bonefo wan kire kum kro a fa so obewu na me kan sa asem we de bia say kukuru na anya ya bin say keka be jai because say you need abaye say o sitia what tin so
hwese de asia ye ne ya ade woni on say sebi emfamam na ekọ enka jitum kwa se why you man kan kire na se because I am a thing say be about minim say sorry minim say you nipa bi ho a ani onim say wo ma say oba bi bi asa baka na nya o ka wa na meware wo yere kwa say la meware entimi yenim sa ne mu de unkan kire na say me ni de me ka say me ka kire na say me wayere na chenchenchen na ona metena okay say okay chance on no time for say oban wa jimi no no tena na sabi ni sika wadi nyina no so oh say uye sabi we na baby ameka say nya ha no de aba obo akobodua yesu de tia baby aye kase bia bonya nya de no boso akobo boni bede na ejai e wa ba ni pani bi da so ye mone boni na bede na ejai bia ade wo hia na ka sabi o bi small say ma o yiri ko ba mi ko ya dwuma distant marriage untimi o about 4 years o yiri si obani si what no problem wo ma obani si what enti ko na wo no nsa no I'm still Mr. Morris was the one or catch the Harrison okay that's a Morrison no Harrison I can't catch the yen I make a woman modern office. No, you didn't seem to because said you want to be obi baba here we say. Ma say. It's not a quang for the room here. Oh, no, I have you cry and come my so you cry. I don't got the man, they a problem cry. Odi agro ni meya kwa ya be ko ho on kan okra na asumdem oso tan ho na see wojina chire wo best otuna no pabra nyame sira wo best nyame sira wo no so won kasa me fra na no se kasa okay nti oba no we chire a nyame sira wo aye pa se ya braso oba we see wo mra your friend no so oba no se kasa nti oba no aka chense kasa ampa was mpacho mo famintu na hwie ya menene kasa oba no se ochina ko okay nti wo se ochina no pa obeba nti o ni askwa emunwa Wednesday emunwa kwa imess ma men kasa asemu se de Ghana boni si ba hwe bibia na kasa asemu yo se moy na boni ya owu na baba wo na kwa ya befa so baba no mo sena dia wa yi ma emema bebre edi ma sa wi emema bebre o na onim se o mo kan se ma beat no o se o kwashane dem ma beat no o yire wo problem a na se mo siesie a ma sabi mpedwa sa de o engage wo agigi wani for sa for you say say mbato ye for sa kwa bore we so no any problem for say wa enka oyire ni unya problem for you on my batoka oni beji budget mesre no omra na me de no mete say ya game si tete me ho mete omra me ya chofu be ko be ka say gay wa jimno do abusafo ento wada na nyini ko nyina na omuti mo de o na obu ho wa kuma pasa se wo so wa entinka wa ka kire say o wampena ebia enka get the situation nje say empo so kan o ka kire say empo no ko jitu mama o masetena be different okay Harrison na yentrase media ma ko men ka kese na me ka se obi a wacheche wore wa ho hiehia mbrem na wonsa no baako second one untumi ni difie wo se wo fere se wo ye teacher ni na waduane ekutakuta abeba na kutakuta na enipa no atumi aboa wo sa situation we mu nyina oba krokro yesen efo oba krokro emema oba krokro eyesen anka wuka asem de chire no a Gloria anka we anu anu nka wawie aka Gloria kra beti wase mo enya se wonu wo yire bibia bamu a na se se maka bamu a dabi enti se wo ya we wo yire tamu a obetwene ho ntam wodi we anya den kura fa Gloria kwati na baby Gloria dia ba no je na me yere wo problem sese ya kan bom oba no se wonte ase enti Gloria we de ma yo nyina fa cheme amu na wo ko free ye no eniye je wo ya fa ko tuya wo ya je kakrai amu no wo se Gloria ko ba ha no wan kan pata won tuya mo ne kan no kan na amu na ma no ko je ye mo na wan
chia na ne ho nto no odi koto panyini bi wo mu fie ana wo sa kan asamya ya e be kira panyini ni sa so ne ko na kwasasam na wo ka no aga na wo yesa efo wo na obi ya wanka mo se bukrom mo na nsu akase wo ho mo su makase wo ho aka wo kwa kokum nipa no efo na aga na wo ye obi basa mesra ayo efo oye how no ya nwrani kasem krom ona efo ona ni yiri na mesra mo na mo ni maduro wo chi nyamboa no pa ko oba pa mesra wo kuleti ko se de waye no fa ne bra wo ma kansa mo de wa kan ko anjira ana wo so ana wo champoa ana wo de abiane brame na wo de waseso ka ho ana wo so mikuru ana de waseka mesra wo eya se honye na white wo hokra wo enfo wo piaba oba wo kunu wonye ode yade ni bia besa ho enti mesra wo efo yire di na chi na mbo anopa mumra na mumesiesie asemwe na ababa wo duwa wi akoma ntoni yam na nya sa do obeka bia no ebedi ni nkuna chi enye de wo ka no na ebedi na chi me de ma akoma wie na me so evangelist ma gloria oye oba oye focused me ti wonyina na say me ka kire me ho say me mpe be ma oye se me so me ware na me ko fo obi kuna anhwa obi di bi be ye me Akoma oye wef enti no o ka sa che wo so no maka na pa ma me say be me pa oba dross ya woro a obe move heaven aba form no nya woro dross ni ba form ya kwase asem nko a so no wakana dwuna kire o say on pese da chi bi ono wote wona wo yire beba na ebe ye ne ya on pese obi di be ye no usu o dabi bibia ni ho efo ye besrew bon wenum nyina teacher fo wenum nyina no mu kire wo made a chezo wuti mu se ensanfu kwa no mu kire nkole teacher won discipline wo kama dwuma su de won discipline oh na kami dabi ami ko mi se efi akokọ ma efi akokọ wi eye o efi akokọ ni wi de na chire nsam chire nsam utari fi nkokọ amane se ya to won gari buko gboko ko chire akokọ na mo kwa no wa chire na ne ko so na wo akokọ ni tv ni wo pe efi akokọ wo yo na wo obey jije ho awa se ye djuma be tese na ka fo ba kura be sra no anu wo ni de wo asap na ge ni wa cha wo do wa sha wo ye me sra bo me mara bo fi ko ya ba sra bo nyai na emwa di anim gwa sesele nam efo yere me ka asema kira wo se o ba na wunni masem ni mu ba tenu a wodi akola we no pa ne chew sa oba besi a uka kire oyonko ba no aduane mankunu na sa do wase aka aden sister oba na wunni masem ni mu o sabi gloria wonye jimi force ha so mo na so ba be to sa kwa na ka obenya nsafo kono ho gloria edie na asinko a yeso ni mi kunu twempra wo de katia ni yira kola na onka mu nukura nche na onu kunu ye besre uko pie bibi sa so bi a efo yire ye besre susu ma wa no ntra mema die ya so na kuma mu enu obie na no so obodua hwe efo yire nke benya wo se na se o de di na temi nyina wo ba e wasa be di ade ye ni the same woman na ko wo fufuo no wo ma ya be wo fufuo odi ayew wo di ayew se dia se na wo ka bi de besre mu mra kira no pa na ano brebre e ma ba to girl ni say tie bia na koma beba fom de mumie no be yeso ene beba na koma aba fom e de o mase ya nyamensia papa na naire mama kakra bi na meka broken heart de ya o say girl no kasa out of pain na me nam nim say papa e be gina so nya de anka obeka ne say mama munjina manem na nka e bia ye mpa baba we ya chew embe cheche nsem musa enko bre oba ni kuro because already no ade ne ha no enti wo bana no eye kasa boko na akrokro no wa be pacho na afa wo ba be kan no wa be cheche ma me papa time a wo ka che oba no wo se wo kan ye no wan wo ka che no so wo yere den na wo yere no oba ne ono obi a wo so won pa obi a wo yere no ono ko be ti ase ama wo hu me papa me mesrew bra family en kasem ne boko na azundue mbra fi sese na okaso obodua wa hwe ye wodo manu manu nyina abeda ase ade na ye fa no boko sa mama enye boko sa o oba akoma ne ade di agro sa no
mama me si fia kokko na papa e kan enye easy he say mama so obi kwa besra na wunim say bia bibi wo wo ba say no say wo koba sa ade a wo ye nyina wo hwaso nyi your life experience and say wo da bi we aya sa na tie etin ka benya nka wo mama e misunderstanding about na re ni ntem ba kan no crunch over na wo ba na be ka say wa beji ukuna 1 year na amunya ntokwa no na wo frɛ na no Akoma FM. Mama e so boa no o trapit che so boa ne keke to oba no so nimu se o boa ne ka se o boa enti wo na o sa no me betu ye ni me nya anye wo enti fa ba bi ni kwa ye fa dress we mua o ye fa bo bi kunu e fa ba bi kwa na ye ni kwa ye nche dan blame ne sa afi se on kano kure media papa asumdwe ni pese ka anobrabra ma ba to ena no kure ka ne ka ya na so utimi pa mu ka mama wo say 2000 no ka menye so ta baba we o pe 2000 bi age na so nsem kra wo say ka ma ne che ne ya no eno na ema na eje 2000 ko tia wo ka na bra nyame ya dum otna ye twen brani ensiesie asem no na enye boko ena mesa baba we o ko fie mama nko se da mu nsu na wo twe kra de ono ko no nsu no onidi no ndana broken heart ne de mama gbadema garlic mixture Dr. gbadema about center the gbadema garlic mixture ba ene e gare precursor lime natural herbs ene akabom ye de ye wo stroke wa etutu cholesterol no ebe na nesade no wo fu na ye kapu don't worry ebe twe papa 6 parts nso watumi enya bi say 3 parts eno tu de no gbadema garlic mixture big man capsules nso ne gbadema ko capsules ne de ene e wo bomode ano no mu sisi yade be ma wa ye mra wo do bena da petre seza ni na be ko gbadema ko capsules ko wo so yamtimu ano bi gbadema ladies capsules ne de ba esiesi wakosu ekumamu ti wonyina ma hoye yopo godesh powder ne capsules no so de asthma beko enkan wo cash drug international center Accra Shaman Equus Pharmacy Redeemer Pharmacy Carnation ka so your tribe of Judah bomodia na for Dr. Gbadema e was 0248 28 0248 na top chocolate chocolate spread ne de me pache wo bomodia ne nya wo pa no na twetwam sa no wonya twetwam sa no na fe wo the top chocolate chocolate spread ne fam sa no a wo be hunu sa ya delicious sumptuous nutritious palatable suspicious na chese ni na suspicious ni na ye bia na ayekama ena top chocolate spread no so 3-in-1 chocolate drink no eno de kokoo ne mereke sugar ni sushie na chese wo na wo sene no bomodia na efre 0243 na ema wonsa enka top chocolate ni bi na ya bi ena make fo no ade ama ena wiei na ya bi se bomodia na bra na kache wa gona saman wo faka ewo adwes efijase ana se edumu a wo se wo besi ewo na ye bi junction akrasa ma ye besiu eye huhum yade wonu obi ede moja france sei jesu odon wasa ama de aka ni na eye enema bi hanto wo da yem ni ade anapo krasa bi a wa yare nanso wako wo ko ani ahye obo ka ni ya hye wo nkom ni ade no enko a wo hia na ye bi mese wo bi agi usika na ompese obetua ofre no nanso obedan ne kama wo betua usika no fre ko fo ye bi e wo 0243 0243 13 45 0243 na ene na ya bi eni nkomo sesi a na menya wo kukurubo pa ewo me studio hase sesi a na we de wo kukuroko ya just ninyom de bia menya tena ka mu na menya spakepe ene professor doctor ene enu professor doctor enye no na make waye mi ye eja wa dwoni mi ye tena ka enu mo sparking ya se bluetooth we se de be no wo de amaka no ti wunya tena mu ane na enwum no na start me me hunu se professor atena me ka enu ene na atenka woro ya he ba drink no wonu na de jaga man capsule saba enu ti be ma se wo pese so agedemu ayi a na ema na ne ji a
Bomodia no Jaga man capsules and the Jaga G capsules so dear will be any sisi ya ne ya wo dear eno no ekoba na eni ya dear ni tua ye betua se deku a eyatenka Royal Herbal Clinic was specialize ewo ho hernia diabetes pressure stroke ulcer ne awode and your crowd your bog one say ya na yade ne to pia fejan na ubekumasi a Greek enzyme will put your encrantation ngwa for Atenka Royal Herbal Clinic na gia kwanche fufuro bi awu hia was 0245 724 401 401 Ekuya wa ye remes e wonwum bi e mo pa cho nyum no my remes ya mo fa eyi hankofu mu ne sa ya ye da bi se enyu me pa to ma se da pa na sumu fi Wayemiyo Ehiawe Wate Obeyewuye Denti madome bwasia because makai lechi enti amona mamme no ehu netuo no se wayemi yiye eyiyewu na wobeyewu kwa na matade no Ugo say ya na wona tutokuro ye twebi me ya da odi beko na mo boko ala o wa ya bi atitebu a won hye me droso no me si na me hata na me twe kire se gbawo na mafama ade na me de ahye me hwoso na enwa na ma be fama ade sa na me de ahye onyame ayeye yes yes da Maa Akos ya me de sai mo afishia pa afene nkwa na meto ye nsa ko se benya 100 and over amen nyamia ye papa tie bia no wo de wo asem de mama kapela sankenye radia osame sanochre me kwanya mia mebusie munye eradi wayemiyo sankenye radia osame sanoshira yeya ya yebusie munye eradia yeyo se wayeyo naturally and yet they are in medasi park say in fact ewiase no I think say bibia person bibia wo hye wo wiase bia no sometimes nya meka wo ho aye ne bam de bia ya na enkra meka se be maame met bia efie de ye ntante na fie busy pa na me tumirika na me pie hall mu se de bia maame ade da koma e fam say na maame be na ho fefe we de ababa wo pa na aye me wongo se ena no ti e kasa in fact say you can see a man was some but man rave no me na me catch her because be madam Akoma me catch her one crying okay yes okay na the be ma me so wo tie we ni na me dey me ko so pra de me ka me ko hey sister me wo fe na on wo fe enti me ye no won say me ti wani ma enti eye pa so me ku video na ko je madam e na de na so you yesian me na catch her Maa Akos me da say me so ya de say na day hallelujah me so many PCS yesia me da say kese e me che watie fo nyina
awie de ye boko se PSC ba awie ya na me nante se nyina se ya me ya doma waye me yie actually say made by grace ye bi won kran 6th November no na ano odene na ye dawurade ase 20 years in ministry kukuru hwi ase nyina mu no yes waboa ye 20 years ni eti ye celebrate 20 years na ye nkran de no wie na me so asante mamu na mfiri nti se de tie bia na ye wie nkran de a na wo se ne ba me diem na kyese ye nyina so bro nye ye bedi bro nya no pepepepepe eti me ba ya me se me man kuma se mamu pa ba kwa ma me ahofe wo me hwe na ni eti se me ba ya na me be invite Maa Akos na pamfo nyina me take it in ye be invite no pamfo nyina se nyame ya duma kwesi ada we ya me invite no we tiefo no wahwefo nyina da me nim se fans ne fan base na so because omo mo show you have an idea yes papa na media to this say we are made by grace baby you way awurade adom Maa Akos baby you ti awurade adom what's that was saying yes baby am ti awurade adom baby e san say ka se yakoya busuo mu se yakoya fia yanka si entade busia na wo dia kogina chachire ne jana wo no yes ya na na emusie di wachi a wo de pro no idea na no kwa wo nyina wo se musie be di wachi na wo kira wo po wo ya inspiration na wo de pro mo dia ma wo ya dia ba fi dia ma wo ya se wo se ko sa de ba ye wo fia aye perfume ya dum no kwa enyum no ya mi ankasa masem ayewa anytime me tie nyum ne bia no makai minchi se ya mekoso abra me ho ase because o kai wunchi a obra ho ase na me wu free ba bia wodi wa bedro anyway ba you have no idea madam for Akos sister sister Canada ono no born on a laptop so na me so me born fie ni etie me wo ye phone no ye di bo phone so no born laptop na me born na nyini pa ba ko asem na obi wa bra pe anyway na story na de me da nyame asene se ma anyum bia bia se dia ba bia no anya nyuma se nyumu akasa ne nyumba ko adona and to bring the big down no ye shani when you nyam the Church of Pentecost. Okay. Yes, me say what the obia ni mo ho. Sentence no and na time no 3 p.m. 3 p.m. 4 ni ashase. Okay. Nti said the cry for your man ye fe kumasefo nti kumasefo ti woman wo free ho ye mua enu nti no ye nka ni bebre mum ye nse munyam ye nse den munyam nyame ya atomu akwa ewo bantama Pentecost kwasiada 3 p.m. a program no yes chef 4 near the bibia tintim so wo woni me ebesi wo ho wo ba baji wa wo no wo ba baji wa kwantuo no enwum to ne me bebi efemu ba baji wa ya research enu intimate na fie entina fie bomodi ase wo behia ye nyina ye wo ho na me dia wa hwe ya mesa mo apamu mi me tafu nya me fie asade e butu nyina me wo so ya wo
so tamboli o e wo so tamboli anotofona e Dawson. Okay. Mama Stella Abba still eba. Okra ye mu so hallelujah. Support ye maame no mo a PSA Agent Foundation the pacho beboa ye be support ye 40 Ghana cedi take it here 40 Ghana cedi and 70 Ghana cedi nipa mienu yes and 100 Ghana cedi ye VIP bi a wunti bi nya bi nto ya me so bi opoku trading e bi e wo akoma hakaba obenya ba sanity ana say Angel FM Abepo Junction ho ana day na ye program na nka sanso oba obenya bi ato e wo Bantima Principle of Montreal into ho emfa emaye nyame onhyao woni wura ene abusua ni nyina onko so anyu mfradum onko adumo sade wo sign de be ma ofofo izade e bechen ye se nyame beye esansi ye chineti nyame shamo medase thank you so much number ma pacho mate medase pacho take it thank you so much welcome Akoma 87.9 FM Akoma Munsam Jumedie no a na waso eguso awutie no na emom no hyane so emame say Josie Fashion awie wo no na ahye matade kama mede etie Josie ewo Kumase ya bom so woni meet me the sports no na edi enhwe ni mu Josie Fashion fa woni ema nyina bre no na obepam ede amount for Josie ewo 0243 433 465 465 she's a real ono so na mama week kama mede ahye she's ewo Kumasi Sports Stadium woni Unity Oil no na edi enhwe ni mu wo pe Kwan Road here wo pe long wo pe Cotton ye wo pe bia she's ebema wo bi na ode ahye order ne emfa emro ba bia wo bia frɛ 0249 155 776 ye twa ye ho abaye ba ye be kwa ahoma ne so middle na den na wote ho a waye stiff saa no ono kwano no jama wa bre Akos sani amensa ne menamu twetweme no emu ayi titiriti mentumi mpo nsore wo na enwanwa eno me fridwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wa anom 3p garlic mixture pacha dem to bu obedu ho pacha eni we dia ya fine case pa ayi me pacha ewie boko umu ye ha boni kra na ye kram se beka no yonko se Akoma efe kwase na ogu me na me de me ma adwen se nka na fi by wasa de ka asa ka ho papa panyi a me ne ti fie ni de asem no tu nanim wa anya na adwen se obetie papa no ni nyina ne se me ne ni nyina ti fie ba ku na me ba fie ho be 5 months time ana o sha se enemy ye free e de person tu nanim bonidin me pacho ni di de kwa me Harrison o echicha ni o ma mutie mi de onum o ma mo for ko ma mutie de onum ni pa kra me ka nti oba ne de na me bie no na me ma na akunwa na me so me bisa ni se me pacho kwan so no so kwan so boko na ye friend o de person na de etu menim o na me so me ye se we de me no na de na tifie me emba ntimi krampo da se bia obetumi ayeden aka che me se bia wo de person be ba betu menim to wo de mayen hwa de kakra be na wo twi echi mo sa ba biem sa asem na ode ba ye no emoye ewo mini sen na mso o eno na mayeden ma kan ba minim botaye nti a wode yeden wode Akoma efe na misro mitu ho mempani ho asem echina nkomo obi abeka asem bia na so obi abeka se bia maye bibi ana majiluku nyame ni mukru ne be ha me because me mete ho no maye ma adwin say free say me si so say pa so obi kunu die ana so obi oni obi ti ho krampo na me nyede mempe
bɛrima nso de tu m'anim sɛ ɛyɛ nokorɛ ɔne ɔbaa wo na akwadaa no nya 9 years 9 years nie no ɔno ayɛte ɔne ne hyiaeɛ na ana nyinsan pie mu nti anduru 2 months kora na nyinsan ne ba ɔhwɛ ɔbaa no ma ɔbaa no woe tɔ ɔbaa no wieɛ no abusuafoɔ gye no ɛse wabu kɔsiabuo sika ɔmo gye ne saa de no nti abusua no ma ɔbaa no te aseɛ sɛ sisi a ɔpɔmpɔ wa ɔne na awo awie nti wɔtwa kɔsiabuo sika no ɔno na ɔmo yɛ da ɔmo nim no nti ɔne bɛrima no nkɔtena na ɔne bɛrima no kɔtena na ɔmo ayɛ de ɔmo ahu hawa ɔmo bɛ hyehyɛ ɔmo nneɛma a ɔmo de bɛ ware nti bɛrima no kyerɛ sɛ ɔmo kaa saa kyerɛ ɔbaa no amfa ne ti angye ɔmo kaa ɔso yi ɔbaa ɔne ne mbɛtenaeɛ na egu bi years no na 9 years ɔne ne ntena sɛ ɔmo te dan baako mu kora bɛyɛ 1 month anaasɛ 2 months da waka na mu nsɛm nyinaa ɔde ato no wɔfa mu anim ɔde ato ɔbaa no ma papa anim ɔde ɔto ɔbaa no nnua bɛrima anim sɛ ɔmo nka asɛm no because sisi a no wote baabi ne te baabi ɛkyerɛ sɛ me na ɔna te anaasɛ yɛte sɛ awarefa anaasɛ yɛte sɛ sɛn waka de ɔbɛka bia ɔbaa no te ne soa ne anti nkyɛn ɛwɔ akra na edu baabi na ɔbaa no ka kyɛn sɛ ɔhan dan ma no na ɔne ɔnkɔtena hɔ nti ɔno ne kyikyɛni wɔ ha sɛ no ebi ɔno no bɛtuma de akwama wɔ ɔhɔnom because of ɔte ne anka nkyɛn ne ne anti nkyɛn nti ama ɔno no te ase ɔkɔgye dan ɛma ɔbaa no ɔkɔgye dan na ɔbaa no nto ɔnkɔtena dan no mu da kosi sɛ time no soyɛ ɛma fie wura fa ne fie na sɛ deɛ yɛ sɛ ɔno no yɛ bia ɛwɔ sɛ ɔbaa no etimi ba ne nkyɛn no wayɛ na afa mu die akwadaa no mpaboa te kora na ɔfrɛ no ɔno na hwɛ akwadaa no bibia na nso nea wɔkan deɛ me deɛ me ɔbaa minim ebi betumi aba sɛ nea wɔkan me na ɔbɛba abɛtena wie no na ɔbaa na aba sɛ me ne na ɛden ɛwɔ hɔ anaasɛ ne kunu no me deɛ nyame anim no kura nie deɛ me mpɛ tie ɛno no anaasɛ beduru hɔ no na afɛ deɛ me na ebia me ba afoforo ne ma ba nipa a sɛbio wobɛyi ne asi nkyɛn ɔsɛ ɔbaa no kɔ pɛ na egudi asi nie kɔ ɔbɛba anka waba nti no me ma me mfa ma adwen nkɔ hɔ na ɔno ɔbaa no ba ene kra na ɛnya ade ɔno no ɛfa no ho because kɔ pa ankonti baabi na ɔno no yɛ den eti baabi okay nti anu nti me nso so me yɛ ma adwen so ɛne saa ade a me ba fie hɔ kakra no ewom sɛ me ni nkɔmɔ ba anytime bi a me hu no na afɔ bi a ne wura hɔ asɛtem bi a wa mo nsa chiche ni ofiri eyi ba ɔtɔ aduane wɔ abɔnten saa na pa ɔtɔ aduane wɔ abɔnten ni no ɔba ɔtɔ aduane na ɔka kyɛn sɛ ensa na wɔnom na nka kyɛn sɛ me nsa na wɔnom ne deɛ nyame anim ni me kasa me pa na me boa ɔka kyɛn so ni nyinaa wɔ asekyerɛ ni nyinaa ne sɛ ɔno ne maame ne papa ɔmo wo no bɛɛma ɔmo wo no no nkuma na ne maame kɔ wo different ana ne papa so kɔ wo different to ɔne ne maame ba no ɔyɛ baako na me sɛ ne saa de me krampo saa so na me so yawo me so yɛ baako ba me mpɛ me ho asɛm because of me baby me friend me mpɛ me ho asɛm e kyena nko me yi ma asɛm ka ana me kan sɛ etwa ban na ɔka kyɛm so ɔsrɛ me a wo da ma me nyɛ den ɔno ɔka sɛ saa na ɔbɛyɛ a anaasɛ ɔyɛ mbrante na